kings and queens. GCK this September, your season of possibilities. Nothing is impossible. I'm William Batsi. I had a problem since 2015. My problem was from the brain, what the doctor calls the brain, the loops of the brain were losing. Then he placed me on drug. And then I started taking that drug without any solution to it. Each time they tell us to put our hand where we have problem, I've been doing it. Until the last program we had at the Kwara State, I had my own healing. Come down in the mighty way, in the mighty name of Jesus. We are expecting. We're expecting. As we continue our prayers, Holy Spirit, that the name of the Lord be glorified at the end of this. Israel mi de gbefa epe nutsi kɔkɔe yame mi do eƒe ŋkɔ ɖe dzi dukɔwo katã me abe aƒetɔ la dzena kafukafu na míakɔkɔ míaƒe gbewo yi dzi ne mía akafu Mawu ƒe ŋkɔ ɖe enu gã yiwo wɔm wole le míaƒe agbewo me le dutoƒo Mawu nyakaka ya mea nutete yiwo ŋusẽdɔ yiwo Mawu le wɔwɔ ge le míaƒe agbewo mea míakɔkɔ míaƒe gbewo yi dzi kɔkɔ wo gbe yi dzi eye nàdo Mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi míaƒe Mawua edze be woakafu eyae nye fiawo dzi fia aƒetɔ wo dzi aƒetɔ ke wonu ne enye be yenye luʋɔ gbagbe la dakpe na Mawu míaƒe Mawua enyo enu gãwo wowɔ le míaƒe agbewo me nu gãwo wɔ ge wòala nuteƒe wɔlae kafui doe ɖe dzi dakpe na Mawu be
edonku mio hamia dzi wotrɔ ya le dutoƒo mawu nyakaka ya me ke wonu eye nada kpe na aƒetɔ la nyemekpɔ le wo gbe sem haɖe o dowli eye nakafu mawu be ele ŋkudo ge ye dzi le ɖoɖo ya me mawu ɖo ŋku dzi o menye be mawu ɖo ŋku mía dzi dada kpe ne ɖe ƒe amenuveve ta nkeke sia nkeke la ewɔ ne yeye le míaƒe agbewo me Mawu yi wɔna nuwo katã amiva wotɔ le akpɔ mawu ƒe ŋusẽ le akpɔ mawu ƒe tsikɔkɔe wotɔ le akpɔe kakafu aƒetɔ la ƒe ŋkɔ nyakafui le nu yiwo wɔm wole wɔm na mi ta luvɔ geɖewo kpɔ tsiɖuɖu luvɔ geɖewo kpɔ tsime tamina mia ada kpe na mawu ɖe edɔ gã yiwo wɔm wole míaƒe mawua mawu gãe nusẽtɔe mawu ye takafu ebe ŋkɔ kafu aƒetɔa ƒe ŋkɔ kafu aƒetɔa ƒe ŋkɔ subɔe le nu nyui yiwo wɔm wole ta ɖe ƒe dɔmenyuiwo ta míade akpe ne ɖe ƒe nublanuikpɔkpɔ dɔ yiwo wɔm wole le míaƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le gblɔ be amen míagada akpe na aƒetɔa ɖe ƒe lɔlɔnu yi ke gale me va ge le wò agbe me ta kafu ebe ŋkɔ eya ganye mɔlukpɔkpɔ gã bubu aɖe luvɔwo la gakpɔ ɖeɖe mawu yeƒe mawu ƒe dzidzi ye nye be amewo katã nakpɔ ɖeɖekpɔkpɔ ɖeɖe be woake ɖe fiaɖuƒe la me takpe na kafu aƒetɔa ƒe ŋkɔ kafu aƒetɔa ƒe ŋkɔ takpe na mawu ɖe nutsifafa yi ke le dua me ta mawu na be nuvɔwɔlawo dzesi nyateƒe la míawo katã mi le teƒe ya wotrɔ ya míawo katã miva miva le mawu ƒe nuteƒewɔwɔ ta miva yeƒe ŋutifafa ta yada kpe na mawu yada kpe na mawu ɖe pastor Kumoyi ƒe agbe ta ami sisi nyakafu aƒetɔa ƒe ŋkɔ da kpe na mawu ɖe dutoƒo mawu nyakaka ya ta kple yayra yiwo katã nɔ te kpɔmi kafu aƒetɔ la ƒe ŋkɔ kafu aƒetɔ la ƒe ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me ye mi do gbe ɖa le amen sesẽ aɖe le Mose Evelia tabla tɔwɔtɔ tutui yene ebe nye ŋutɔ manɔ eme akplɔ mi ayi gblɔ be amen eɖo nu be na nye ŋutɔ manɔ eme akplɔ mi ayi afi si miagbɔ ɖe eme le la ta aƒetɔa ana mi gbɔ ɖe me ana gbɔ ɖe me wo ƒomea
ana gbɔɖe me togodua, ana gbɔɖe me miaƒe dukɔa, na mina miakɔkɔ gbe dzi, ne miada akpe na Mawu. Mawu le mia dome ta dzidzɔ, awo, dzidzɔ, ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzidzɔ, ɖɔɖɔ ƒe dzidzɔ, ta mina miake miaƒe nuwo, miado gbe ɖa, be nu vɔ̃ wɔlawo katã, yewo la va teƒe ya, aƒetoa ne kasi wo loo, Mawu la kasi nu vɔ̃ wɔlawo ƒe agbe. Tutoƒo Mawu ɖakaka ya, woɖoe be nuvɔwo nakpɔ ɖeɖe, be nu vɔ̃ wɔlawo naxɔ Yesu, eye woatrɔ le woƒe dziwo me, eye gbugbɔ gadzi woasu wo si, woatsɔ woƒe agbewo na Mawu. Mawu la ɖe ɖokui afia, tamina miato gbe ɖa. Aƒetoa akasi nu vɔ̃ wɔlawo eye woabu woaƒe dziwo le dutoƒo Mawu nyakaka ya me. Mawu la wɔ nu gã, ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nu nyuiwo, katutu ƒe dɔwo, ɖeɖekpɔkpɔ. To Mawu ƒe nyamea, eye dzime, amewo la trɔ dzime, nu vɔ̃ wɔlawo la trɔ dzime. Mina miato gbe ɖa. Mawu ƒe gbɔgbɔ akasi nu vɔ̃ wɔlawo, akasi miaƒe dziwo le Yesu ƒe ŋkɔ me, mito gbe ɖa le. Amen. Eye wogblɔ na nɔviwo, wogblɔ be na nɔviwo, ŋutsuwo, nu ka wole be miawɔ mahã. Ne Mawu kasi nu vɔ̃ wɔla yawo ƒe dziawo la gblɔ be, o Aƒetɔ, nu ka miawɔ mahã, miado gbe ɖa. Kristo ŋutɔ le wo tsitre, Mawu ƒe gbɔgbɔ nyawo ŋku eye nado gbe ɖa. Gbedodoɖa ƒe game ya, do gbe ɖa. Ɖoɖoa ƒe gɔmedzedze nye wotrɔ ya. Mawu yi ke wɔna nuwo katã, nu vɔ̃ wɔlawo axɔ Yesu, wola trɔ dzime. Mawu ƒe gbɔgbɔ ana mi gbɔɖeme, ana gbɔɖeme nu vɔ̃ wɔlawo, eye awɔ woablɔ ɖeviwoe. Nu vɔ̃ wɔlawo la vo tso woaƒe nu vɔ̃ me wotrɔ ya. Nu vɔ̃ wɔlawo katã, Mawu ne lé woaƒe dzi ne wòana be wo katã woaƒe susuwo nakplɔ nyaa ɖo. Be yewo le ayaʋalawo dzi, be yewo le teƒe vovovowo. Mawu ne kasi wo, Mawu ne ɖe nu vɔ̃ wɔlawo. Ame sia ame le míaƒe nutoawo me la, wola atsaka alo anɔ katsatsa me ɖoɖoa me, eye le Yesu ƒe ŋkɔ me mito gbe ɖa le. Ame nyui aɖe labe ebe ne mi wɔ ɖeka, ne mi do gbe ɖa, miawɔ ɖeka, miado gbe ɖa, nu vɔ̃ wɔlawo katã, yewo la kpɔ gome le ɖoɖo ya mea, Mawu eɖe wo loo. Nu vɔ̃ wɔla ɖeke mava agadzo kple ƒe nu vɔ̃ ƒe agbawo loo. To Mawu ƒe amea ƒe nyagbɔgblɔwo mea, dziƒo ƒe ŋusẽ nelé wo, dziƒo ƒe ŋusẽ nekasi wo. Do gbe ɖa.
le Yesu ƒe ŋkɔ me mito gbe ɖa le. Amenua edidi wunu ame nyui aɖe Mawu neyra mi ɖo. Luka tawie nyi kpikpui la bebɔ nyi. Ebe nu yi sese na amegbetɔ la mesese na Mawu ya o lo. Ta miato gbe ɖa na Mawu ya. Le ku kaka ne dzi. Bele tutopo Mawu nya kaka ya me le kike godoa mea Mawu la de ɖokui fia. Mawu la trɔ miabe mateŋuiwo katã woasu nutete take wo nu na do gbe ɖa. Mateŋui ɖe kpekpe mateŋu yiwo katã le agbewo mea le ƒomewo mea le Yesu ƒe ŋkɔ mea Mawu ana wò ɖaseɖiɖi le zãya me. Mawu la trɔ miaƒe mateŋuiwo woasu nutete. Mawu yi ke te wɔna nyo katã ele mia dome. Ela de ɖokui afia. Ela de eƒe ŋusẽ afia le miaƒe agbewo me, le miaƒe ƒomewo me, le miaƒe tsɔtsiwo me, le miaƒe duwo me. Do gbe ɖa. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Ka tagbãtɔ. Ebe kple Mawu ya la naneke mesese ne o. Elabena naneke mesese na Mawu o. Exɔ sia ya do gbe ɖa na Mawu Ŋusẽkatãtɔ ya ezã ya mea ela wɔ nukunuwo lo. Le dutoƒo Mawu nya kaka ya mea anye dutoƒo Mawu nya kaka da ɖe le anyigba ya dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ke wo nu na do gbe ɖa. Ale yi ne due ɖa nenema ye Mawu la wɔe na wo ma lo. Dɔlélewo katã lãmegbegblẽwo katã Mawu ne ɖe wo dzo. Vevesesewo ne dzo. Ke wo nu na do gbe ɖa. Ke wo nu eye na do gbe ɖa na Aƒetɔa. Bafawo woazu azɔli. Adikawo katã le miaƒe agbewo mea woaɖe dzo lo. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Amen. Gã ɖe. Bafawo la zu azɔli. Nukugbagbãnɔwo la kpɔ nu. Me yiwo si ɖe toa woakpɔ katutu. Adikawo katã le keke godoa mea le Togo, Afrika, Ghana, Europa, le anyigba katã dzi ya. Adika yawo la ho ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gblɔ na Mawu be nkeke ya be nkeke ye lo. Mawu aɖe ɖokui ɖe go. Mawu be ŋusẽ awɔ dɔ le miaƒe agbewo me. Ele mia dome. La gawɔe ke ewɔe va yi egale wɔ ge ke wo nu na do gbe ɖa. O adikawo katã le zã ya mea Aƒetɔa la ɖe wo ɖa. Me yiwo lé blanyawo akpɔ dzidzɔe. Mawu la ɖe eƒe ŋusẽ ɖe go. Aɖe ɖokui ɖe go. Na mia do gbe ɖa. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Amen.
Salomo, Talofa de Ka, Amene, Pipi, Enelia, Bible abe, Etuaya, wa epe dolawe, ble jo fla fla fla, wa epe subolawe. Mia dok beda de pastor da, be ya ble de mo pasime, ne ejibe ya kpo nukunu o troya, dok beda de ta, mia dok beda, acho, mau pa mea, ak ble de pasime. Mais les zimena du topo mau nya kakaya mau ne siamine koko do ichie ye dogbeda jo mau pa me agblere mo pasime dogbeda me jibe ma se ogbe mau acho amisisi toheade akode mya pastoaji bon mau pe nous saint le dodo yame inamia dogbeda na petoa ya koko mia pe gboji ne mia yo mau pe ko ya dogbeda de mia we pastoata mau la zen le du yame le nya pa gbo mia mau la zen mau la de pe nous saint a de ro pi afia le Yesu pe ko me mi dogbeda le amen yare amesi amene gbobe amisisi ya dogbeda le ta pastor ta mau ne cho amisisi blibo kodepe dolaji zayame le Yesu pe ko sese la me ke wonu ta dogbeda de mo ba mi ata dogbeda de pastor ta dogbeda mau yo le du sime emi ame nko megbe fisi afila bukunuo jesiwo bukunuo le jufogogo me ina mi adogbeda de ta ni ami apepe doda ami adogbeda ami sisiblibo le Yesu pe kome yemi dogbeda le mia aga dogbeda le subo yamea nouveau lao la crochime dododo la bana me gbede lao dododo la bana me yo jani ye nouveau lao la tua pagbo na Kristo takewonu na dogbeda nya gbedododa nya wonkuo Yama wene de do kufia do pe subolaji le zayame yakpo ma pe nu se wa wodo ma u se vai ela gaze nu se toe le Yesu be come yemi to gberale ya to gbera to na ma we ne dasi lebe nu se kode ne didie be nu se kode amen gade amen sesiade fofo le Yesu pokome ye da pena o ela be eglona mi le wo nyame be ne mi yo ye la nya bia mi ye eye ya wo nu ga ona mi to gbeda be sanya wo nu ga le nya ba gbe wo me nukunu le nya ba gbe wo me nukunu le nya ba ko mo me ka tutu pe nukunu de kokko be ka tutu o me to gbeda
bele togo juame anuseo na dejon le afisi afi le kekiame le Yesu pokome yakọ wasika deka wale nyata pewo me kuwo le sayame katutuo le sayame to peda bele nya digase le Yesu pokome jinu aseke ya anye atimi le kemi mangolo be o anye chidudu pe chinu to peda ba peto de wonu sedego le Yesu pokome le Yesu penko sese mame mi to pedale me chibe na to wibe amen catholique Glory. Just give him glory. Just wave your hands as we join our brethren at New Jersey. They will lead us in the section of worship. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises to
so good. Is it good to you? Oh, blessed be your name. Oh Lord, you are so good. Blessed be your name. In heaven you are the Lord. On earth you reign forever. Oh God, how great thou art. Blessed be your name. Is it good to you? Blessed be your name. Blessed be your name. God, you are so good. Blessed be your name. In heaven you are the Lord. On earth you reign forever. Oh God, how great thou art. Blessed be your name. Are your hands? Jab your hands. Let heaven hear your clap. Oh, you are good and your mercy is forever. 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 Oh, you are good and your mercy is forever. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Lord, my Savior, Lord, my healer, Lord, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Lord, my Savior,
are expecting a great miracle from the great God of miracle, the mighty God of miracle with whom all things are possible. Shout a louder amen. God of all possibilities is here. Do you believe that? If you believe, let me hear another Mawu le teƒe ya amen. ne exɔsi agblɔ A amen. global miracle possibility. Nukunu Amen. gãgãwo kple nutete gãgãwo. Amen. We have come to meet the great God of heaven, Mi with va whom all things are be possible. miado go The God of le all possibilities. dziƒo Mawu. And everything Mawu that need si be te done, the nunanawo miracles katã. for your life, for your family, today, this is the beginning. Today, Egbea enye you receive your gɔmedzedzia. miracle. Egbea God of heaven will lakɔnukunua. make all things possible in your life in Mawu Jesus' ana be name. nyo katã anɔ A bɔbɔ ɖe louder ɖagbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. amen. Amen. Let's all rise Sesiãɖe. up and close our eyes as we pray together. Yamianya be Heavenly ŋkuwo. Father, we give you glory, we give you praise. Dziƒo Fofo, We worship and adore you for making it possible for us to be here. And we thank you for the great possibilities you have reserved for us. The great miracles you have been in store for every one of us. We worship and adore you. We magnify and adore you. We thank you for your servant whom you have been using in various parts of the world in this global crusade. And thank you, Lord, for the great miracles you have wrought. Thank you for the great things you will do again today and all through this program. We give you all the glory and praise in Jesus' name. Father, we pray that you take absolute control of everything. Magnify yourself in Jesus' name. Lead us as we continue. Thank you, Lord, for the answer. In Jesus' mighty name we pray. Let me hear your global miracle. Amen. Amen. We remain standing as we sing together from page 2 of our program sheet. Victory in Jesus.
for joining us on this first day of the GCK program with Pastor Dr. W.F. Kunwe. On this first day of the program, we are going to focus on Thanksgiving, thanking God for what He has done in past GCK programs and what He's going to do from this day and throughout the program. If you are here at the Alpha location at Mina, or you are connected online to the television, the laptop, or any other electronic device, please rise and join us as we pray. In Jesus' name we pray. Let's begin to thank God that God has been good. He has been good. He has manifested His power, His healings, His miracles, His provisions, His deliverance in the past GCK program. Let's begin to thank God because of His mighty move to the general superintendent. Let's thank God for all the programs during the program. The ministers
and professional Edoku yo waka conference. wo. Let's thank God because of his impartation, his new revelation Wole of do pastors and Christian leaders enu from different kuro. churches, Yola making the feme. GCK Le program prola a fofo success. feme. Let us pray Minam that ya at this program, Beda for ele all dodo the ya me. pastors, the Christian Pastor leaders, kata. and professionals from different Lolao. churches and different Church countries fovovo, connected church to the fovovo ministers and mea. professionals. Yewa popo mele kulolao pe tutu do ya mea. Mau ne yo tan bla mi si. No of expansion and progress. Be mau ne tro henan ko gbedede. All our youths, Nya to gbedana mau da mechiti wota. Soheo, devio, supuvio. Le soheo kata. Minam nya dakpe na ma labe. Ele do wo gele wa bakpe wo me. Ele do gele soheo bakpe me. Supuvio awo nu ga. Minam nya dakpe na ma. Be supuvio kata. Nya pe soheo kata. Ya to libe hallelujah. Popo me dakpe na o. Mau me dakpe na o. Elabe. Ma akpo gbedede le nye dowo diwo me. Nam ya dakpe na mau. Nu yo mau wo. Ya tempo nu yo mau wo. Aso ewo nu. Agale awo ga. Papa no wa ponu. Edodo ya mea. Bala one ponu. Ne buwa benkuo. Ne wa klobe akpena wa peto la be egbea. Le nu pom lo, le dodo ya mea me le nu pom lo. Oh, fofo me dakpena wa la be maga zokelo. Maga zon le dodo ya me. Oh, dole lao kata. Dole lo kata. Mau. Wano kata le tepe ya. Do nibe amen. La yoto. Lobenade mau akpe la benade. Le do yoge makpo do yo la. Le dodo ya me mau makpo do yo. Enu vo la wa tro jime. La tro jime. Begin to thank the Lord and say, God, I thank Lobe you. apeto me dakpe na o. Elabe maga tro jime lo. Dakpe na mau. Possession, demon Be oppression, demon etete danyo. torment, those tormented by demons that have been set free. Be apetwa te utweme la fo. Gbogbo vo yo le si o de to. Pe dame o da pela la belle dodo ya mere. Ma fo. Mau ike wana no kata. Wo mi o. Another polo mo na fo. Ayami. Ele dodo ya mere. Hachila le hachila. Begin to thank the Lord. Waving up. They are no more waiting. Kotila de ke magano miya dome o. And if you come to this program, this GCK Le dodo ya me. to carry your own children. Say Honu kunu bi olo. Baba peto me dak pena la be ma honu kunu vinya. Baba peto me dak pena la be ma honu kunu vinya. for all the job applicants, all those that are looking for promotion and they Me yo e mo pom na ko gbede ya. Baba peto me dak pena la be dodo ya me dia de. Ma ho ye ko gbede.
Le dukɔ katã me la, le afi sia afi la, Cameroun, Ghana, Égypte, pe Pakistan, et India, Mawu ƒe ŋusẽ ne wɔ be nu
ayakpe kple yayra geɖewo le Yesu be ŋkɔ me. Eya enye dzutoƒo mawunyakaka gã si le eme vam kple pastor Kumoe eye míenye mɔnukpɔkpɔ sunyasi. Míeda akpe na Mawu ɖe mɔnukpɔkpɔ gã ya ta le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ɖoɖo ya edze gɔme gbe. Ela yi edzi le etsɔ ayi memle ɖe gbe kɔsi ɖa tso ɖa le bla ɖa eye yayiri nkekea yayira amade ye le ŋkɔ na mi eye yayira yawoa anye ame si ame tɔ gblɔ amen ye gada akpe na aƒetoa abe enye dzidzɔ kple bu be nya aɖo ŋku edzi be miabe pastor srɔ̃ ele axadzi na miabe pastor srɔ̃ wezɔ loo. Bubumewo meɖe le mía dome professeur pastor wezɔ loo. Bubume ɖe hã va mía dome nya akpe yaƒe lɔlɔtɔ ke akpɔ gome le ɖoɖo ya me. Natana be wezɔ loo. Wezɔ. Adowi be hallelujah. Nukunu gbãtɔwa ele teƒe yi nena anyi le loo. Teƒe yi nena anyi lea enye nukunu xoxo. Nukunu velia wa yenye be ekpɔ pastor gã nukume kple ŋkume gbe loo. Eye nukunu tɔngɔ wa yenye be Mawu do nugbe be yayra o. Edo nugbe be yayra wo eye ela yra wo le Yesu be ŋkɔ me. Míagada akpe na Mawu ɖe mɔnukpɔkpɔ gã ke wòna mí ta be míawo katã mí le dziƒoƒo mawunyakaka gã ya me. Vevietɔa míado wezɔ na míabe pastor gã pastor Kumoe pastor wezɔ loo eye míagado wezɔ na pastor srɔ̃. Míagada akpe na Mawu ɖe ame kpekpe yiwo katã le mía dome eye etso ne mi va kaba oa mi ma va kpɔ teƒe la nanyi o labe amewo la tso dzidziƒe la va. Míawo katã míava akɔ yayra tso míabe pastor gbɔ. Pastor míagado wezɔ na
our able secretary, the man that has been working in the club, has also started the responsibility of chairing the program planning committee. This was on behalf of God, joining us second na mia awo de ka na mia do we so na Pastor Raphael. Pastor Raphael. You are welcome, sir. Pastor we so Also want to welcome our meet very specially ya ga do we so na Pastor Alachos Wanko. Pastor we so ya ga do we so na Pastor Solomon Favor. Pastor Favor we so ya ga do we so na the man that has been working the issue of prayer, the subject of this program, Pastor Kingsley. Pastor Kingsley. Pastor we so Tonight also have to welcome our brother and our father in the Lord, one of the council executive members, Pastor Yakubu. Pastor Yakubu Chike we so And finally, we want to ele welcome nu wa mia do we so na the immediate past Pentecostal Fellowship of mia do we Nigeria, so na Pentecost be Pastor Gan. Reverend K.K. Leke. Pastor Kekaleke, Pastor Wesonlo, Central Planning Committee members of CAN for GCK 2022. It is our desire that at this Anya program nyakpe is chichi. beginning today. be dodo ya eche gomegbe, eye tepe alo makwasi akpo wo ya yira o lo, When you come in, ne eva wa yira o, ne eyina wa yira o, we want to welcome you and welcome nye you. do weson na mi lo, miya weson le Yesu be nkome, au ne yira mi.
Amen. God can do all things. Mau atemwonyo kata. Now we are going to take testimony. Nya aseda sedidi. Miaƒe pastor ƒe mawunyakaka me le teƒe bubu la, Mawu be ŋusẽ de zɔ eye wòva wɔ dɔ le Nanja ƒe dua me. Míase ɖaseɖiɖia. Akafu Aƒetɔ la, akafu Ɖela Yesu. Eye va be yeaɖi ɖase ɖe nu si Mawu wɔ na ye ta. Etso si me be nɔ veve sem bebeɖetɔ. Abnormal uterine contraction because the vein is seen at my womb for a long time. Ebe nubie nɔ veve sem teƒe dzidzi. Ewɔ dzinu 12 le to kɔŋdziwo. Admitted me at Gwagwalada at all other stations and it still not my God. Be yeto kɔŋdzi gãgã vɔa yemekpɔ ɖoetsi o. Pastor Dr. W.F. Vɔ le pastor kumɔe has a program wɔ ɖoɖo ɖe le Ibadan. total freedom Ebe vovo blibo tso Kristo gbɔ. and after the breaking, Le mawunyagbɔgblɔ megbea, so during the time of prayer, le gbedodoɖa ƒe gamea egblɔ be kɔkɔ asiwo yi dzi. the problem. Eye da asi ɖeka ɖe teƒe yi vevesesea le na wo. Eye ye And after da that prayer, asi ɖe after that prayer, ebe le gbedodoɖa megbe le amen kpɔtsia megbea vevesesea because the abnormal contraction, ebu. I stand it like that because I know how it do pains me. You see, from today, see, that Ebe va se ɖe egbea yevolo I am free. yevo wakafu Mawu. Amen. Evo eye vovo anɔ anyi ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme. Ese dɔkita woaɖe nua gɔme na mi.
naneke mesesena wu miaƒe mawu o. Ezã ya mea miakpɔ mawu ƒe ŋusẽ ya wòaɖe zɔ le miaƒe agbewo me aƒo miaƒe towo ɖa eye wòawɔ nu gãwo le xexe godo la me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mía aɖe ame vevi ɖe afi mi si míenɔ te kpɔ eye wòva eye míedzi be míakpe akpe ame bubu me ya ado wò zɔ nɛ. Eƒe ŋkɔ nye Emmanuel, aƒetɔ Emmanuel. Mina míaƒo asikpe ado wò zɔ nɛ. Atem aƒo asikpe wu nenema. Wò zɔ. Míaƒe bubu me hã le. Aƒetɔ Sam Zamba, aƒetɔ miawoe zɔ va dutoƒo mawunyakaka ya me lo. Mía ase hadzidzi. Praise the Lord. I welcome you to the month of September, the month of your beauty. Dzinu ya enye nukunu ƒe dzinu. When the challenges of life make situation look dark and weird, and all hope seems gone. As Dɔlélewo katã atso. the God of all possibilities. Mawu anabe enye Mawu yi ke te wɔna nuwo katã. Your life today Zã ya mea gives you the place of practice. And that is the essence of this month's crusade, titled The God of All Possibilities. And I'm glad to let you know that we have a man of God who is directly Mawu heaven, ƒe ame aɖe who knows the mind of God and represents God rightly. ele Mawu teƒe le míaƒe dzidzi ya me. Pastor Dr. Mumbele, Pastor Dr. Kumoyi to declare the counsel of God to your life and my life. It's going to be abruptly as this crusade starts. But before we consult, it is my pleasure to present to you wahafi wava minister nya of ade this month who has been with us before. ame kpekpe aɖe fia mi si wokpe be wòadzi ha na mi. He enjoyed what he saw. And gladly he's back here with us in our midst to be a blessing to us. Join me to Miwɔ welcome ɖeka kple ne míado wò zɔ na míaƒe ame kpekpe yi ke adzi ha na mi. Hello, friends. Hello, friends. We meet again. What a blessing. What an honor to be with you today. And blessed to minister alongside Pastor Kumoyi, to be with you. And as we begin to lift our hearts again, continue to lift our hearts in worship and praise, I'm reminded of Psalm 95. It says, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving, and let's bless him with music and song." Maybe I'm going to ask you to put your hands together, kind of like this. Let's do that together. Put our hands like this. 1, 2, 3. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. When we see you, we find strength to
washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. Return to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. We welcome you. Yeah, yeah. Woo! Yeah. Let's pray this. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. When we see you, we find strength to face the day. Yeah. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Have your way. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Have your way. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Woo! Yeah! We welcome you here. Let's do that. Let's applaud the Lord. Let's applaud the Lord. Let's welcome him here in this place, in our midst, and in our hearts. If you want, put your hand over your heart and say, Lord, I welcome you here. I welcome you here in my life, in my relationships, and your children, or your family, if that applies to you. Let's just welcome the Lord in our lives in every way that we can. Let's just say, God, come and have your way in me.
Have your way in me, Lord. And we come to you with a thankful heart, Lord. We do. We come to you just reminding ourselves of the blessings in our life. So we come to you with a thankful heart, God. Truly. Come before you today with a thankful heart. Let's sing together. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Bible says you took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. So be it. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. 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 Again, if you want to applaud the Lord, let's do that. Let's lift up, let's applaud him and give him thanks. It is good. It is good to praise the Lord. The Bible says, now Psalm 92 says, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. And that's what we're doing. That's what we're doing, friends. We are giving thanks and making music to our God. He has been good. I was sitting at the piano in our little church in Texas many years ago, and I just had these two words came to mind, just the phrase, above all. And I thought, what could you say to the Lord, or what could you say about the Lord with just those two words, above all? And I started thinking, Lord, you're above all the things that we think are a big deal. You're above all powers. You're above all philosophy and wisdom and money and treasure and all the seven wonders of the world. Like, you're above all those things. So that's how this song began, just a simple prayer. So if you
Amen. Let's clap our hands to appreciate our minister that have ministered unto us through song. We bless the Lord. Amen. Now we are going to welcome the representative of the governor, which is our beloved brother, Honorable Dr. Emmanuel Umar. You're welcome, sir. Come and talk to our people as they welcome you, sir. Kafu na mau. Mau yike tem wanu katsan le teƒe ya. Eye nye hã me di be ma di dase ku ɖe nyateƒe ya ŋuti. Eye fiesi ya meva abe mɔmefia teƒenɔla ene. Konye nyamega Emmanuel. Nyakata mi nyabe miape mawu anye nu tetewo katsa pe mawu. Eye atro nye hã nye nɔnɔme. Hallelujah. Now I've been addressed as the representative of His Excellency, the Governor of Niger State. What an honor from my Father in heaven. What a privilege that God has given unto me. What a privilege and a greater one that we have our Father in the Lord, our Daddy, the convener of GCK, Pastor Dr. W.F. Kumuyi, in our state. We want to thank God for His blessings that even in our midst, our mother, who has been supporting our father, she's here. Mama, you are welcome once again to Niger State. I want to specially acknowledge our father, a mentor, a man who has tirelessly served this state and nation. I'm referring to my father, Professor Jerry Galam. Thank you for always encouraging the brethren in Niger State and Nigeria. I acknowledge the presence of our former Deputy Governor, His Excellency, Dr. Shem News Agbayi. Thank you for being a blessing to the body of Christ. I will also acknowledge the chairman of CAN Niger State, who is ably represented here by the immediate past chairman, my father, our mentor, a man who God has used mightily in this state to promote Christ and Christ alone with your team. Thank you very much, sir, for all that the Lord is using you to do. I will read the speech of His Excellency, the Governor of Niger State. I feel highly enlightened and honored to join my Christian brethren, especially the faithful alliance of the Christian faith worldwide here in the city of Minna, Niger State, in North Central Nigeria, to this special crusade program. I, on behalf of my government, the peace-loving people of Niger State feel very honored for your choice of our state to anchor a massive global program of this nature as your actual location. Your decision to hold a program like this in our state, despite the negative media reports of perverting security challenges in our parts of the world, stand you out among many religious leaders as a true man of faith and godly power and authority. Over the years, I personally have known you as a true man of God. I believe we all will testify to that. Filled with humility,
ye integrity, dzesiwo be and enye ame yi ke unadulterated truths yɔ fu about kpakple the world ɖokui and kple mind of our aŋkua great ɖetɔ and mighty nyenye God. eye nenye Mawu se You katatɔ la are ƒe subɔ really la a rare gem Vava, among many of your contemporaries enye in our ame nation tɔxɛ today. ɖe le And dzidzimewo indeed, dome before ye God. vava nenye nunana It gã is ɖe ne on keke this bliboa wise katã that when I was informed of your coming to our esime state, ke mese be egbɔna míaƒe to I ya me made la up my mind to personally mewɔ come to this tiatia be program nye to ŋutɔ physically tɔxɛ ɖe express the mava solidarity of the ne nye government ama and people of aɖe Niger nye State to you. megbenɔnɔ afia And Kristo your hamia efforts katã in trying to eye free míaƒe our present agbagbadzedze world be from yewo the hã shackles of sin, yewoa corruption, aɖe gbeƒã greed, mawunya be le insecurity, fifi keke sia me la sickness, woa and atem diseases. aɖe dɔléle hiãkame I join my degbagba faith ƒe nyawo with katã you ɖa and your team in your fight for the freedom of mi humanity, kpakple miaƒe through your hatsotsoa well-known menɔlawo teachings katã on to holiness miaƒe of nufiafia life me and character, be miaɖe peaceful gbeƒã coexistence, kɔkɔenyenye and religious kpakple mawuvɔvɔ tolerance. kpakple Moreover, lɔlɔ fia ɖeɖefia your me concern havi for la our youth, Impact Academy, ye gadi be aspect atsɔ of this akpedada campaign ana made mi in their program ɖe very unique. ɖoɖo tɔxɛ The ke mi wɔna policy na thrust of our sɔhɛwo government is to support hena individuals woƒe to be tutuɖo self-reliant, kɔkɔ vibrant and nation builders who ale be hold woate our ma nye nation ame yiwo la va tu in the dukɔa le global tsɔ yi arena ke even gbɔna me after we leave. ale be ne nyi Thank megadzo you, le teƒea Pastor, for hã sharing in this woakpɔtɔ our ayi collective mawo ƒe toa vision dzi ta for akpe our na wo youth. pastɔ ɖe taɖodzinu kple ntega yi I ke le urge asiwò you, ɖe Pastor, to use your sɔhɛwo wealth of ta religion knowledge and experience to continue to promote the me much kpɔe si be desired mawo la peace, gakpɔtɔ anɔ zã wo religious tolerance, ale and be security. As you have always done anywhere you go havi in our lives. lɔlɔ The kpakple people of Niger State ŋutifafa are unbeaten, toto ɖe ŋkɔ la akpɔtɔ accommodating, anɔ míaƒe peace-loving, and edzo me tolerant to to all faiths. wo And that is why I mawunya have determined, kaka in spite of my ƒe tight office ɖoɖoawo schedule, katã me take out time to personally join the entire Christian community in our state to welcome Eye a great man of faith mele as we all biabiam be do. ŋutɔametɔ katã wɔwɔ ɖeka akpe ɖe ŋutinye ne mía ato dza na mawo ƒe amegã ya Your le mía Lordship, dome sir, I ke most respectfully Mawo request ƒe that ame you pray earnestly for a lasting peace, mie le biabiam be security ado and gbe ɖa ɖe prosperity mía ta ale be of our dear state. nudzedziname kpakple On the ŋgɔgbedede final note, kple ŋutifafa nanɔ on míaƒe behalf of Naija all ƒe the to people ya of Niger me State, I welcome ta our beloved mie pastor, le dza dom na míaƒe pastɔ Pastor míatɔ Dr. dɔtɔ W.F. Kumuyi, WF to our state, Kumoyi the nye to power dza state na of Nigeria, va the Naija largest and state be landmass ŋutoa me like the afi si Bablu ke Container land, ye a nye state teƒe yi ke flowing with keke milk and afi honey, si ke abale vi la a gblɔ ne dance la of both notsi natural kple anyitsi and bɔ human le anyigba ya resources. dzi ye tomenu Thank geɖewo you for hã honoring our wobɔ state le pastor and akpe na wo be promoting ne us to tsɔ the ɖe whole le me world na míaƒe through to this ya me program, eye and by the ne special va grace of God, mexɔ this se be to mɔ ƒe program amenuveve is me situated la at the ɖoɖo city ya yi gate. ke ne ɖo anyia The gate of the land has been opened to you. míeƒo Speak the truth of God to this land. anyigba Psalm ƒe 107 akpo verse 9 says, da ɖi na wo "For he gbadza satisfies ale the be na longing ɖe soul gbeƒã mawunya and fills the nyuia hungry soul with ale be goodness." luʋɔ yiwo May the katã nye Lord cause dɔwitɔwo his la face to shine upon mawo ƒe us. nyanyuia na nyiwo May the Lord katã give us aƒetɔ la great nena be peace, kekeli and may he kpakple answer all ŋutifafa of us. ke wòa Thank akaka ɖe mía dzi wòaɖo to mía katã míaƒe gbedodoɖawo akpe na wo. Amen. Amen. Put your hand together. Hand is open. Us. Amen. I say amen. Amen. Global amen. Gblɔ na le aƒe me ɖa bena amen. Thank you. God bless you. And wait for the blessing you have been waiting for. Azɔ gamea su be yayra si ke nakɔa Tonight, yesi ya la mexɔ se be remember, Mawu le nana ge be yayrawo aɖɔli kɔ ɖe dziwò. planning committee come and said, most miracles have been sit down. Secondly, I want to say Nukunu gbãtɔ enye be another wo hã ne le to wonderful dzi miracle be that yase there is no rain nyanyui today ya. to disturb you. Eye mexɔ se That be is nane the kentɔ power of God ma of ado all kplakatia o le possibilities. ɖoɖo ya yi ke gɔme dze Can mi I le hear gbea me o. amen? Bena be amen. Now, Azɔ we have come miva why we are here. kata But mieva for that ɖo. reason, I will read a Mark le nu portion of the Bible. na mi le Biblia me. First Samuel, Samuel chapter gbãtɔ 9. ta 7. I read in verse
6. Pepe atelia yike gblɔ be And he said unto them, eye unto him, wògblɔ na wo Behold, bena now kpɔɖa there is in this city le du sia a me la man of God, Mawu ƒe ame aɖe li and he is an eye honorable man. enye bobome All that he said come to pass. eye nu si ke wògblɔna la ava va Let us eme. consider Azɔ adventure mina that míayi show us our ɖohi way afia that mɔ we si should ke go. míato la mí. Yeah, amen. Migblɔna be amen. Today we have man of God, Teƒe ya la an honorable Mawu ƒe ame man of God, ke with nu the word of bubu le God in his Mawu mouth, nya le nu me nɛ. lover of Me si humanity, ke tsɔa ɖe sacrifice all, le me na to reach ɖokuitsɔtsɔ out to savɔ everywhere eye they wòlɔ̃ are. fa be That's why yeasubɔ he Mawu ƒe said dukɔ in le afi sia Niger afi State, eya ta gatsɔ common nyanyua va servant mía of gbɔ God, le Togo like dua me his egbe master, ye wòle klalo be in yeasubɔ secular world yeƒe of aƒetɔ mathematics. Yesu Kristo. Here we go, an administrator, a mentor, Míaƒo na mi tsɔ ku ɖe míabe pastor yi ke nye nufiala gã yi ke nye míatɔ mía katã míatɔ egbea. we have Mawu ƒe ame ya egali be yeatsɔ agbenya na mi. Mawu ƒe ame ya yi ke Mawu tia ele teƒe ya be yeatsɔ agbenya ana o. Aɖe fia be Mawua nutetewo katã ƒe Mawu ye wònye. Ta míakpe míatɔ míabe pastor W.F. Komoyi pastor mieto dza na o. Hallelujah. Togo dukɔa miele afi ma hã. Master domedua katã ƒe hallelujah. Aƒetɔ ne yra mi. Aƒetɔ ne dzi wò kpɔ eye wòadzi míabe ŋutowo katã me kpɔ eye medo gbe ɖa be netsɔ nukunu gãgãwo de mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fofo We thank you. míeda akpe na o. We worship you and Yesu exalt you. eye míedo We ɖe know dzi. you are great. Míenya be Mawu gã With you nenye all things emenye are be possible. ete wɔ nuwo And we're asking katã. tonight Medo gbe ɖa that you'll be le touch fiesi ya every heart, na kasi ame sia ame, every life, kasi agbe sia agbe, every family, kasi ƒome sia ƒome and truly eye today vavã will egbea never be the same Mawu again. ale míele afi va Confirm maganɔ the nenema. power To of kpe your word edzi and to the wò nya authority kpakple wò of the ŋusẽ name kpakple of our atse Lord in yi ke every le life míaƒetɔ tonight Yesu ƒe in ŋkɔ me. Jesus' Le ame sia me name. ƒe agbe me fiesia le Yesu ƒe Thank ŋkɔ you, me. Lord. Fofo meda akpe In na o. Jesus' Le name Yesu we ƒe ŋkɔa pray. dzi miedo gbe ɖa le. God bless you. You can sit Mawu down. ne yra mi nanyi faa. Tonight, as we Yesia begin abe ale míadze ɖoɖo ya the gɔmea. series of vehicle walking Tsɔ ku ɖe sessions, nukunu as we ƒe consider dzɔdzɔ the alo eme God vava. of all possibilities. Ganya yi nye Mawu yi ke Tonight, nye I'm bringing to nutetewo you a katã ƒe message Mawu. Na from Mawu ya yi Mark ke míasea. chapter 10. Míaɖe dogo le Reading Marko from ƒe agbalẽ verse ta wo 26. kpekpe la vevɔ ade. Mark 10, Marko ta wolia verse 26. kpekpe la vevɔ And adelia they were punished out eye of measure, ewɔ mo saying ya na wo among ŋutɔ. themselves, Wogblɔ na wo nɔewo who bena then ekema can be saved? ame ka gɔ̃e atem Was a akpɔ question ɖeɖe in the ma heart hã. of the Nyafiasia disciples, la of etso the people surrounding nusrɔ̃lawo Jesus Christ. kpakple ame Who yiwo then katã can ɖe be to ɖe Yesu saved? gbɔ. Biabia What's se the be question we have ame ka atem as we akpɔ ɖeɖe o. consider Nenye our be individual conditions? míekpɔ Who míaƒe then nɔnɔmewo ɖeka can be ɖeka. saved? Who then Miabia can be te yi be delivered? Who then ale nua can le be ya healed? ɖe. Who then Mekae atem can be akpɔ lifted dɔyɔyɔ. up? Mekae Taking atem akpɔ away from ŋgɔgbedede. where we were Mekae to atem ayi where kɔ. we Mekae atem ought akpɔ to ɖeɖe. be. Mekae And the Lord atem akpɔ Jesus dodoɖedzi. gave an Yesu answer Kristo in na verse ɖo ŋutia. 27. Kpekpe la vevɔ And adrelia. Jesus looking Yesu upon them kpɔ wo said, duu gblɔ bena with men amegbetɔwo gbɔ la it is womatem impossible, awɔ esia o. but Gake not with God. menye Mawu ya o. For with God, Gake Mawu gbɔ all la things woate are ŋui. Elabena possible woatem in your awɔ nu life. sia nu le Mawu gbɔ.
Watema onu sianu le mawu gbɔ. Hallelujah. Watema onu sianu le mawu gbɔ. Nyamane no tamena o. Watema onu sianu le mawu gbɔ. Mia dometɔ de sia de ye le todzi le senyaya le gaƒoƒo ya me le yabalawo dzi le radio jive ya pe yabalawo dzi le fiesia. Meka nu ka me tom ne le o. Meka nu ka le dzɔdzɔm ɖe dzi o. Yesu le na o kpeɖodzinua. Kaka ɖe dzia le fiesia be mawu gbɔ la woate mawu nu sia nu eya ta fiesia ya ƒe mawu nya ƒe tanya ye nye mawu gã yi ke te mu wɔa nuwo katã alo magblɔ be Yesu ƒe amenuveve gã yi ke te mu wɔa nuwo katã nyagblɔ nenema nukpãtɔ amenuveve gã tso Yesu gbɔ yi ke na mi ɖeɖe blibo ɖeɖea aɖe luʋɔ blibo gbɔgbɔ luʋɔ ɖeɖekpɔkpɔ anɔ blibo manya fa kple afã manye gake hã o mawu ƒe amenuveve etsɔna ɖeɖe ya vana na mi ye ɖeɖe ya ele gbesɔsɔ na ame sia ame nyame kame sia ame yi ke le to dzia mawu ƒe amenuveve ya le gbesɔsɔ na o ye piesi ya amenuveve ma la dzakɔ ɖe dzi o eka wana o aɖe o ana o ɖeɖe blibo ɖeɖe fa femaxetɔe eye awɔtɔ ɖe agbewo dzi luʋɔwo gbɔgbɔwo dzi ameti bliboa katã dzi kaka ve kɔ ɖe alo xalase mavɔ me belia Yesu ƒe dɔme nyo yi ke ɖea míaƒe dɔléle vɔ̃ɖiwo dzona dɔléla ɖewo nye dɔvɔ̃wo yiwo le míaƒe agbewo mea fiesia dɔyɔyɔ le va na o. Eye yɔ katã to ye ƒe amenuveve me ye Yesu ƒe amenuveve yi ke ɖea míaƒe dɔléle vɔ̃wo dzo ye etɔ̃lia Yesu ƒe ŋutikɔkɔe nyanyuia si ke nana vovo mawutsilawo nyame yiwo le dzi vovo nyame yiwo le dzi vovo tso ketɔwo ƒe kɔkutsiwo ketɔwo ƒe nu agba yiwo dro da ɖe mia dzia me yiwo katã adzi aƒetɔ la fiesia miakpɔe nyanyui Yesu ƒe ŋutikɔkɔe nyanyuia yi ke nana vovo ame yiwo katã le mawua dzi nugbãtɔ mawu ƒe amenuveve alo Yesu ƒe amenuveve gã ma Yesu ƒe amenuveve yi ke tsɔ dzinye yi ke tsɔ hã dziwo Kristo ƒe amenuveve yi ke tsɔ ame sia ame dzi Yesu ƒe amenuveve yi ke li be yaxɔ na mi nu yiwo mi mate ma wɔ o la fiesia amenuveve gã ya amenuveve gã ya yi ke atutu nu vɔ̃wo katã na le ŋutsiwo aklɔ ŋutsiwo nakɔ keŋkeŋ nakɔ ploploplo eye ana be naƒo maganye kluvi na nu vɔ̃ ƒe agbenɔnɔ azɔ akɔkɔ ada ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ablɔɖenyenye me fiesia Yesu ƒe amenuveve ya ahe ɖeɖe ava na Yohanes agbalẽ ta gbãtɔ Yohanes gbãtɔ nu ka amenuveve ya wɔna na mi o amenuveve ya wɔna na mi be ame geɖe aleti nu ke xɔse la ta miame yiwo katã le to dzi ame yiwo katã kple ʋuɖatsuya ke mi le se mawu nya ya ɖoɖo ya le fiesi ya o miame yiwo katã ye miaƒe agbewo mea ele kɔ abe nu gbẽ ele kɔ abe nu vɔ he vlododo va dziwo nu sia nu yi ke kaxa yiwo katã tom ne le eye nu yiwo katã nye nudokponu le agbewo me wa Bibla bena ame ageɖe aleti nu ke xɔse la fiesia nu kana xɔ ŋutsiwo nɛ be aƒetɔ menye be tanye ne va ɖo eva be yayram ye meva be yaƒufɔm o meva be yava klam o na tsitsi o meva be yava he to nam o aƒetɔ ne va be yakɔ nam be menye be ɖe aƒetɔ awɔe nam ta awɔ nane nu mavu aɖe
everlasting ike anu anyi unforgetting alasɛ in my life. mavɔmavɔ me I nama open my apɛtɔ heart to you me and I tɔ receive tie now you. And as many eye as mele do lɔlɔ that, eba me there's gɛdɛ no ame discrimination. gɛdɛ The Lord egɔme is nye be not going apɛtɔ to push you metia away na saying, meme no, o you are not qualified yesu because metia na meme nobody o qualifies for elabe His grace. amadeke That's tɔme why dze elabe the amenu grace veve of God amenu veve amadeke abounds tɔme for dze ne o everyone. ta And eya it ta is for wòtse you va na mi tonight. faa Heaven is fiesia smiling ele xɔe at dziko le you, kpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti o la on you. That whatever Hallelujah. you ask bebe ɖe nu tonight kake as na your bia word le is fiesia salvation. Free eɖanye salvation. ɖeɖea Your ɖeɖe word is woatsɔe na wo salvation. faa Full salvation. woatsɔ ɖeɖe Tonight blibo na wo is your faa night. fiesia tɔwoe Say tonight is gblẽ my la be night. fiesia tɔnye To them give you ebe power, ena nu ka wo privilege to ŋusẽ become ŋusẽ the sons mɔnukpɔkpɔ be of God. woazu Can you imagine Mawu what it viwo, means to nɔviwoe, be a son nya of God, gomekpɔkpɔ yi ke wònye child be of Adam, ame nanye child Mawu be of via weakness, nyame child yiwo of sinfulness nye nu with vɔ the me sinful bavi nature. nu vɔ me For vi me to nyame yiwo nye Adam become ƒe son dzɔdzɔmeviwo of God, nyame yiwo daughter nye of nu God, vɔ that's wɔlawo what you are be talking natrɔ about. zu It nu is ka not by Mawu marriage, via as many menye as be ne receive dze him. ne ye As o you receive ebe him ame tonight, geɖe you become ale si ke la a ƒe se child la of God. ana natrɔ zu Where is the Mawu child vi of God fika then? Mawu vi ma ɖe ma It will hã happen in your ele me life. vam nɔ It takes ƒiƒlae as many as ebe ame receive geɖe him ale si nu to yi them ke give ƒe se la power to ena nu become, sewo to be become, aleluya to become, ena nu sewo to be ɖa become. That woazu means woazu you are not egɔme nye like be that menye before. You are tsã in darkness, tsã enɔ you are in vivitsi me sinfulness, enɔ you nu are vɔ in me evil, enua you me are baɖa a tsã person la that had no woe nya claim mema on yi God. ke But then, agbewoa as you enya agbe receive ƒoɖi le mɔ me Him, ŋkume Christ, azɔ bibla be the ne Savior, xɔ Kristoa the Redeemer, ɖela ya ɖe you agbewomea become, kɔnametɔ la agbewome la I will become. atrɔ zu nye mazu Mawu bi I can fiesia feel gblɔ be mazu Mawu be bi la Tonight, become fiesia in azu Jesus' name. Mawu bi To le become Yesu the ƒe sons ŋkɔme of God, atrɔ zu even Mawu to be bi them ebe that believe ame siwo on His xɔ eƒe ŋkɔ la dzi them se that believe ame siwo xɔ on His name. yeƒe Look at ŋkɔ la verse dzi se 13, zikpui in verse 13lia 13, which 13lia were ame born siwo dzi not of blood, menye tso ʋu nor of the will alo nu of tsi the lã ƒe flesh, lɔlɔ̃nu nor alo of the tso nutsu will ƒe of lɔlɔ̃nu me man, o but ke of boŋ God. Mawu me wodzi It wo tso says, not ebe depend on eya the ya will of man. menye amegbetɔ Somebody ƒe says, lɔlɔ̃nu ye o I don't ame want aɖe agblɔ you be to become nyemedi a be child wò ya of natrɔ God. zu Mawu It bi tɔ doesn't depend gbeɖegbeɖegbeɖe on o him. ao Somebody ma says, amegbetɔ ƒe no, nya ye o you're la not going ame to aɖe have agblɔ be full be salvation. makpɔ It ɖeɖe doesn't blibo depend ao on her. ame It aɖeke ŋutɔ depends mate ma ava only tso on the nya ɖe nu will o of God. ebe ɖe And the will Mawu of ƒe God for you lɔlɔ̃nu ye tonight Mawu is ƒe that lɔlɔ̃nu you na wɔ will ame be si le saved. se Mawu nya ya And the fie will si of ya nye be God will nakpɔ cancel ɖeɖe the will woaɖe wo of tso Satan nu in your vɔ me life. eye The woate will fli of ɖe God will abosam cancel ƒe the tameɖoɖo will of any yiwo man ɖo ɖe or agbewo dzi woman, la me le contrary to Yesu your ƒe progress, ŋkɔme eye ne contrary to ŋutsu your aɖe salvation. nyɔnu The aɖe will of God li will bena cancel that yaxe mɔ tonight na in life in wò Jesus' ŋgɔgbedede name. la Because aƒetɔ la it te says fli ɖe we're woaƒe born ɖoɖo not katã me elabena by blood, not ebe ɖe by flesh, wome labena not by wometsi wo to the ŋutilã normal creation, alo creation of eʋu man alo and to woman. amegbetɔ This kple ŋutsu one kple nyɔnu is ƒe coming gododo me ye from o heaven. ame ya Not wo of tsi the tso will of the dziƒo flesh, not of the aleluya will of man, ee but wole dziwo ya tso God. And then dziƒo it says wotsi in verse amea tso 14, dziƒo look at verse kpekpe 14, woenelia and the gblɔ word be was eye made nya la flesh, trɔ talking zu about ŋutilã Jesus, Yesu and ƒe he nya ye ma dwelt Yesu among ike nye us, nya and la we ezu beheld ŋutilã his enɔ anyi le mía the dome glory míekpɔ eƒe as of the only ŋutikɔkɔe begotten abe of the Father, ɖenuvi siwo full dzi tso of fofoa gbɔ grace. eƒe ŋutikɔkɔe yɔe Somebody fũu shout, full gblɔ nam of be grace. ame si yɔ fũu kple Say it amenuveve aloud. eyɔ fũu kple And the amenuveve rivers are full of ìpaleke water. etɔ He meɖɔ is fũu full kple of tɔ grace etsia and truth. nenema You mɔ ƒe can amenuveve come la do and agbewo take me your ma seat out of the agbagba water. ɖe It's agbewo me still ma full. You can haleluya come and ekpɔa take eye ne eva la whatever quantity you meka want. dzidzem The nu dim grace ne le o of God, etsia the le grace toa of me God is nagbaa
loko na kwilo aya gba ne chobo toka ne chobo tron ne choba o efu ne chobo loko na kwi deme ele wa to kwenye be de fala no bi nye fala tugbeje fa de kaje fa papa fa mama fa me kake ne nyo wa fa ebe ne fa de o ma cho fu gbo la ela be amenu be bia le to ame ma o be amenu be to a etia yu me fu
amenuveve la kɔkɔ le dzi ato le dzi eye wò nutuma nyɔnu ma natrɔ zu mawo bi le fiefia le Yesu ƒe ŋkɔme eye kpekpe wuiade gblɔ be elabe tso eƒe agbɔsɔsɔ me la mi katã miexɔ amenuveve ɖe amenuveve dzi eƒe agbɔsɔsɔ me la ebe amenuvevea li fũu le fiesia amenuvevea sɔgbe le fiesia eye Mawu ƒe amenuvevea ƒe agbɔsɔsɔa eye awɔe be woatsɔ nu vɔ̃wo ke wo woawoe ana be woaɖe wo luƒo ana be dzidzɔ age ɖe wo luƒo me eye ana be nu yiwo katã mate ma wɔ o la amenuveve awɔ wo katã na o ye bena eye mi katã miexɔ amenuveve ɖe amenuveve dzi amenuveve ɖe amenuveve dzi elafi ma hã amenuveve ɖe amenuveve dzi eye ne gbã ƒe amenuveve age ɖe agbewo me nɔvinye nenye be kaka ɖe gava do goa nenye be nanane gava ava aɖewo ɖa le amenuvevea mea amenuveve yeye agava na o eye wo agbemekekeawo katã nu kake dzim nele la amenuveve lɔ be mele afi ya loo yeye be ketsinɔnuawo yeƒe agbɔsɔsɔwoa awɔe na o medo gbe ɖa ɖe ta o meƒe amenuvevea madzudzɔ le agbome kpɔ o le Yesu ƒe ŋkɔme anɔ xɔ amenuveve ɖe amenuveve dzi tito taƒe nuka amenuveve ya wɔna na mi o amenuveve ya tikake wòyi la tito taƒe kpekpe 11 elabe Mawu ƒe amenuveve la ɖe eɖokui fia ketsɔ egbe ame aɖewo ya ɖo yi la wola va tsi wo kpɔ vɔ ne wova alɔgbɔ lo wova la eye womatsɔ naneke tsɔ be ava ado dzidzɔ kɔ hã na o ebe meva be mava kpɔ wo ɖa meva be mava kpɔ aleke ne fɔ ɖo evɔe nu ka ne tsɔ vɔ o nye tɔ koe va be mava kpɔ wo ɖa koe vɔnɔbi amenuveve ya meva na me gbɔ nenema o meva na asi ƒuƒlu o etsɔ na nu kaba na o ebe etsɔ na kɔkɔ vee haleluya atsɔ kɔkɔ vɛ na o atsɔ dede kpɔkpɔ va na o atsɔ tsɔtsɔke va na o atsɔ dzidzɔ ade wo agbeme atsɔ ŋutifafa ade agbome fiesia le Yesu ƒe ŋkɔme ebena ele be Mawu ƒe amenuveve la eya tsɔ eɖokui fia ketsɔ kɔkɔve na amewo katã nyɔnuwo katã ɖekadzɛwo katã tugbedzɛwo katã nyameyiwo katã le afi sia afi kake mi le wo le ɖoto fiesia Mawu nya le radioa dzi la meƒe amenuvevea ma ato mia ŋuti la yi o amenuvevea ma to ŋuti o la yi o amenuvevea va na eye nu ka wòtsɔ va na ela tsɔ atsɔ nuwo va anɔ tsɔ nuwo va anɔ tsɔ nuwo va amenuveve ya yi ke tsɔ kɔkɔve na woa eɖe ɖokui fia amewo katã haleluya eɖe ɖokui tsɔ fiam bebe va nye hã gbɔnye la amenuveve ya eye maɖe mɔ be natsrɔ̃ o maɖe mɔ be naku o maɖe mɔ be ɖe nagbe fu o la le anyigba ya dzi o alo le gokemea dzi o amenuveve ya ge ɖe wò agbe me le fiesia kpekpe wuievea da kpekpe wuievelia ebena wohea mi egbea mi hiã amehehe mi hiã nufiafia amenuveve ma enye gbe aɖe nɔ ɖeɖem le dzime na mi ke vavã etrɔ zu Mawu be bi ya amenuvevea le agbewo me enye Mawu bi ŋutsu nyɔnu la nɔvi mega ela amenuvevea ɖe ato no be megato mɔ ya ko to mɔ ya megakplɔ nyamake o kplɔ anya aɖeke medo gbe ɖa be amenuvevea tso egbe dzia nenɔ hewom le mɔwo katã dzi le Yesu ƒe ŋkɔme ekpea nenye be mexɔ amehehewo la ye wɔnɛ be mi be gena dze exaxawo kple eveglobowo me ebɔ míaƒe amenuvevea le agbome la eya akpe ɖe ŋutiwo eye aɖewo ɖa le dzɔgbevɔ fɔkuwo me ebena ɖe amenuveve ya ehea mi efiana nu mi be nu ka mia avɔ Mawu le keke sia me eye miasi ɖa le keke me nudzodzro kpɔ eye mianɔ anyi le ɖokuidziɖoɖo kpakple dzɔdzɔenyenye me le mɔsosora me
le and pite your keke life siame. will be Me do gbeda be le straightforward, keke you'll siame be gbede. We ya righteous and akpe wa sober anya and gbe jojoe. godly in Jesus' Mau to traba name. gbe. Let me come to Yesu number pen 2 come. now. No beliazon. Number Bele 2 kemi is the akpo a. gracious Yenye. goodness of Mau pe Jesus alo Yesu pe healing domenyo. our fatal Ikede a. Nya pe sicknesses. tolele The fon ojo. gracious Yesu pe of domenyo la. Jesus, that Ye pa goodness menu pe is pe coming domenyo. your way. Ele kwe Let's look otro at ya. this verse of scripture, Kweda Acts of the kweda. Apostles, Tọwọ chapter pagbalẹ 10, tawo. reading from verse Pekpe 38. bla tọnbọ Acts yin tọwọ o. chapter 10, Pagbalẹ tawo lia. verse Pekpe bla 38. tọnbọ How enyin lia. God Eba leke anointed mawu. Jesus of Siamina Nazareth Yesu with the Nazareth Holy tola. Ghost and Kakple with power. kokple nu se. When Christ comes to Estime que you, Cristo he comes va, in the ele power va of the Holy akpeumea. Ghost. And E that va power na of the kakple Holy Ghost will kokple nu se. destroy every work Kokple nu of the se ma. devil in your life. Ekple na bon sambe don no Tonight, do me la me bakbe me saya I me. say Me tonight, saya me le me bage. this is how Ebede God alesi. anointed Maucho us egbokoko of ekple nu Nazareth se. with the Holy Que siamina Ghost Yesu and with Nazareth power. tola. Now, Azo. every anointing Amisisi that de pepe. anyone Ike sees from amesia the me fo. Father Jo mau has fofo la gbo a. a purpose. Edwe When Moses konede received talo the jina anointing, denchi. he had a purpose, Esti ke mo and se ko eto a. Joshua had a Na ne purpose, tai and Yosua Elijah ko eto or a. De na Elisha ne ta had Elisa, a purpose. Elia. And O when ka don David ko was de na ne ta. anointed, Esti he ko had siamine a David purpose. la. When Na ne ta Jesus siamine ro. was Yesu anointed ha. with the Esti Holy mau Ghost siamine and kle with power, kpokpokpokpo nu he sela. had a purpose. Na And ne that tai. purpose Eye is to ta do do something jinuma. in your Enye be life, ya wo nanne le wa gbe me. in my life, La gbenye me la. in my family, Le nye po me me la. in all the people Le around me. What's the ambesia me purpose? bagbe me. It Nu says, kata o who siamine do. went Ebe about ambesi kele doing chacham. good. Kele He nyi went wom. about Ele chacham la. doing good. Kele And nyi as you wom. come Oh, no across bi ne va. Jesus Ne tonight, togo he Yesua. will do good in Awo your life. nyi na He olo. went about Yesu doing de. good. Eno Jesus Christ chacham. the same Keno nyi wom. yesterday, Yesu mama today, tro olo. and Ale wole forever. chola ne ma wole gbe joy de Because he mabo has mabo not ha. changed, Ele he me went istike mo about tro doing ta. good and is Kele going nyi wom ta. about tonight. Yesu le saya me. He will get to you. Oh, ela ba o ha gbo. Acclamation, the name of Eye ne mi yo Jesus, he Yesu Kristo healed penko you. a. What Oh, he went about nu doing at si that kenye time, nu he nyi. will Wo do na tonight blema in tola. your life. Au What wena is o ha le he kesia. doing Ka wona. for Ebe that na. were Ebe oppressed da of gbe. the devil, La but mesi o God kata was jabo with sam him. tolanu. La be He ma o was likpeli. anointed Ma of o the Holy siamine Ghost. kle kpakpakpakwe. Then he went about Eye wole doing chacham. good, Ele nyi healing wom. all that were Aya me oppressed yo of the kata bo devil, san but duoji God la. E da was gbele onchi. with La be nu ka him. ma o Is likpeli. he here tonight? Ele pie o fiesi ya ha. Is he going Bebe around ele to teach you chacham tonight? le tepe ya fiesi Is ya. he going to heal you Bebe tonight? ele gbe dagele nu This is fiesi what he ya. has always done. And what he has always No done, sike he will do it. wo kpɔtɔ wo chan I awɛ no ha remember fiesi ya medonku. one brother, No bi ntsu aɖe his name yenkɔ Joseph. yenye He Yosef had had this problem eye for 10 kaka nɔdzi long years. eƒe Some ewuwo people sɔm will say he ame had aɖewo the agblɔ be problem for 10 good years. enya ya le He dzia had the problem for 10 eƒe bad, terrible, ewo painful fɔ years. eƒe But wo yiwo me kpe fu le gake he came esi like you have come tonight. wòva be ko hã ne va And fiesi then ya Jesus touched him Yesu like he will kasi touch you tonight. abale wo ya kasi wo hã le Let fiesi me ya invite you makpe to tell you azɔ the story nɔbia ŋutɔ ne by kasi wɔn na mi himself. ye ŋutɔ ne Joseph ɖe ɖe ase and miase your car. Yosef va. Thank you, Daddy. Tadi kumoyi metakpe na o. Kɔnyenye Joseph, you are so long Joseph faithful metakpe for the ne Mawu GCK. ɖe GCK ƒe ɖoɖo ya yi ke le dzi yim ta. I came to the last triumphant hour Ɖoɖo yi ke miewɔ yi ke nye ŋusẽ yi ke ɖua dzi. challenge of about 10 years. Magblɔ be I've ƒewo been to the doctor and he ye said menɔ veve sem le kaka ɖe me more than 13 times, eye more than 10 times. ewu is sie enough. wo
But on the 21st Bon, day of the day, I visited satellite in Jos. mais no Jos. Estime que me no mau nya sem le satellite dzi. Eye pasteur Kumo igblɔ be tikake le fe wɔm la da si ɖe afi ma. Eye nenye be yese amen kpɔtsia be kɔa. Eye nye hã me tsɔ asi ye da ɖe. Throughout that night, after Eye kuxie nye aɖiɖɔɖɔɖɔ efɔna zame ada ɖiɖɔ si wo to ŋuti gɔ hã ati nu la ke ebe gbe ma gbe yiwo to gbe ɖa ɖe ta aɖiɖɔɖɔɖɔa tso enu ma ke eye xaxa nu tso o nye me gafɔna zame anɔ aɖiɖɔɖɔm kaba o me da gbe ne mawu la ne dziseke be ɖoɖo ya ta. Mele do gbe ɖa ne pastor Kumo yi ta enye bena carrying on the ne kpɔtɔ nɔ tutoƒo nyanyi kaka be ɖoɖo ya dzi ale be ame bubuawo hã woakpɔ gome le me loo. Amen. Amen. What God Nu si ke Mawu wɔ nɛ la kple ame bubuwo la fie si ya awɔe na wo hã. Dɔléle yiwo le teƒe dzidzi la wo katã Mawu la ɖe dzo. Dɔléle, lãmegbegblẽ, vevesese ne Yesu kasi oa. Yeƒe amenuveve ƒe dɔmenyo ne kasi oa. Awɔ nyui na o. Eye aɖe dɔléle wo dzo awɔe na wo hã fie si ya. Amen. Gblɔna be amen. Ale si leke ma o. Anya be le wɔ ge na o. Salmo fagbalẽ alafa ɖeka tabla ne vo atɔ̃ kpekpe ame asieke. Salmo alafa ɖeka tabla ne kpekpe ame atɔ̃lia. Egblɔ na mi le afi ma be Yehowa nyo na mi. Gblɔna be amen. Ebe Yehowa nye dɔmenyotɔ na amewo katã. Enye dɔmenyotɔ la. Mekafi kake ne tso, meka ne nye o, be ya va ko, aƒetɔ nye dɔmenyotɔ na amewo katã. Abe aleke Yesu eɖe yeƒe dɔmenyo ya tsɔ fia, eye woda gbe le amewo katã yiwo ya bosam ɖu la dzia. Eye ame aɖeke meva na wo nyanɛ o. Ame aɖeke meva na ye wo gbena dɔyɔyɔe o. Fiesi ya anyɔ dɔme na wo hã la. Eye dzigblɔ be eye ƒe nublanuikpɔkpɔ gbagba ɖe ƒe dɔwɔwɔwo katã dzi. Eye wɔwoe. Eya ye wɔ wo la. Mawu ye wɔ wo la. Tanye be ne eɖo nublanuikpɔkpɔ na wo hã. Enya ne le teƒeƒe. Enya fi si kaka le. Enya nu si me tom ne le. Enya veve si ke sem ne le. Aƒetɔ la aɖe yeƒe nublanuikpɔkpɔ agbagba. Ke wo agbedzi fie sia le Yesu ƒe ŋkɔme. Kpekpe wi asiekea. Ebena ewɔa ame siwo vɔnɛ la ƒe dzidzi na wo. Ame siwo vɔnɛ. Menye be vɔvɔ be atsɔ nane la kpata na wo lo. Mawu me wole nenema o. Vɔvɔ ya be na de bubu enu. Vɔvɔ be na aɖo to eƒe gbe. Ebena ewɔ na ame siwo vɔnɛ la ƒe dzidzi na wo. Esiawo ƒe ɣli eye wòxɔna na wo. Exɔna na wo. Eye ne ekɔmoe dzi ne gblɔ be Mawu woe megbɔwoe meƒo aka tututu ƒoƒo tso dziƒo Mawu ya ana be ame siwo vɔnɛnɛ la ƒe dzidzi na wo eye ase woƒe lidodo. Hallelujah. Ase wo lidodo. Gblɔ be ase nye lidodo. Ase nye gbedodoɖawo. Eye ebe axɔ na wo. Eye wòaxɔ na wo. Egblɔ la ebe eye wòxɔna na wo. Nutɔ̃lia zɔ le teƒe ya. Nutɔ̃lia yenye Yesu ƒe ŋutikɔkɔe nyanyuia hena
You're ame seeking siwo freedom. katã Freedom from le sin. vovokpɔkpɔ dzi. Freedom from bad Nɔvi, habits. nɔvi ɖe Freedom le from dzi vovokpɔkpɔ anything tso that will numa injure yiwo or bla wo da destroy ɖi. your Edema yiwo life. katã The freedom seeker. si You dziwo da want to ɖea, be free from ele every dia bondage. be ya I'm foa. free from every Edi be ya attack. fo. I'm free Tso from futɔwo every ƒe dɔwɔna. affliction. Freedom Bebe seeker. sese. You want Ame to yiwo be free katã le from the dzi. judgment Me yiwo of katã your past le dzi sin. vovo. You want to be Edi be yebe nu free fɔ yiwo from the eternal katã judgment yewɔ tsã be that yewoa tsɔ ke ya. comes upon Edi be woatsɔ the people who yebe nu dishonor fɔ God, ke ale disobey bena God, disrespect ʋɔnudɔdrɔ yi God. ke gbɔna Freedom seekers, to as ma you seek the freedom dolawo tonight, dzia your na freedom ƒotso mea. has come. Kesi amawa nana Your vo. salvation has come. Dedewa Your eva ɖo. healing has come. Dɔyɔyɔ ava And ɖo. the yoke in your Eye life kɔkutsima yi ke is ku kɔ na wa broken. aƒetɔ le gbɛɛ. Look at the word of God. It Nyakpɔ says Mawu nya. in Acts chapter 14, Dɔwɔ ƒe agbalẽ ta and I'm wene. reading from verse 7. Kpekpe ame Acts adrelia. chapter 14, verse Dɔwɔ ƒe 7. agbalẽ ta ame And adre. there Kpekpe they preached adrelia. the gospel. Eye wogblɔ nyanyui la. There they Ekplɔ. preached the Nyanyui good la news, fia. the glad tidings. Ekpea. There Nyanyui they la. preached Dzidzɔdo nya. the gospel. Eɖe And gbeƒã. look at verse Nyanyui la 8. fia le afi ma. And Kpekpe ame there enyia. sat Enutu a aɖe certain man le Lystra, at Lystra. That le was sitting anyinɔƒe. there tonight. Abe aleke That wohã ne were nɔ anyi le waiting saya there me. tonight. Wohã ne le mɔ kpɔm le saya me. He Tu was hã nɔ mɔ kpɔm. sitting and Hã bɔbɔ nɔ anyi ɖi. heard the good news. Eye wose What's the nyanyuia. good news? Nyanyuia nye That ka. God loves Be you. Mawu lɔ wo What's la. the good news? Nyanyuia nye That nyaka. God will not Nyanyuia allow nye you be to Mawu ma perish. ɖe mɔ be What's the natsrɔ̃ wo. good news? Nyanyuia That nye He ka. offers free Be etsɔ salvation. kɔkɔ Full faa. salvation Va na unto you. amewo What's the katã. good news? Nyanyuia That nyaka. whosoever Be ame sia will ame call on the yi ka name yɔ of aƒetɔ la the be ŋkɔ Lord la. will be saved Woaɖee. and forgiven and Woatsɔ set eƒe nu free vɔ and akee. be healed. Eye What's the woayi good dakpe news? le nu The nyanyui good ka. news is Nyanyuia nye this bena day. egbe la. This word of life Agbenya fulfilled siawo in katã your le heart. gbɔ me fafa le There miaƒe dziwo me. sat Ɔbe ŋutsu certain aɖe man bɔbɔ nɔ at anyi Lystra, impotent le in Lystra his feet, le anyinɔƒe. being Metem a tsi cripple atre ɖe eƒe from afɔwo his dzi o. mother's womb, Wònye who tekunɔ tso never keke dada ƒe had dɔme ke. walked, Ame si mezu azɔli kpɔ o. impotent, Kpɔ dɔnɔya ɖa. paralyzed, Enye tekunɔ. helpless, hopeless, Wɔname megali he nɛ o. never Eye had mɔkpɔkpɔ walked. vɔ de. And then Eye he heard mezu azɔli the kpɔ o. gospel Ebe ya that the se. apostles brought. Paulo Verse ƒe nyanyui yi 9, gblɔm wole ya. verse 9, Ya the se same kea. heard Eye gospel, eya se. just like you are Abe aleke hearing. wohã ne le And what sem le you are fia sia. hearing Kristi will sem ne le la. to miracles Atrɔ in your life. sunukunu le woagbe me. The same heard Paul Eya speak, se Paulo. who Ƒe steadfastly nuƒoƒoƒo. beholding him, Ame si and lé ŋku conceiving ɖe that dzi he had gãa. faith to be Eye esi healed. wòkpɔ He bena just looked at kɔse le him. esi be woayɔ I can see you dɔe there la. today. Mele kpɔm la. Like you are seeing me Abe there aleke wohã today. ne le kpɔm le fia And sia. once we're connected, Ne you nye have a me physical hiã be talk. míado I go don't have hafi to o lo. come there and Pastor put my menya be la va hands on gbɔ wo you, le aƒea me hafi o. because O ya gbe se nya ko. Gbe se nya ko. Aba leke nutu ya se nya. Se nya yi ke kplɔm Paulo le ya. Ese. Esi ke wose nya la. Keke kpɔ be xɔse le esi be woayɔ dɔe la. Keke ame wo. Ekplɔ kple gbe sesẽ bena. The voice carries authority. Nu se le gbea The me. voice carries power. Atse The kpakpa le voice ƒuƒoƒoa me. carries your healing. Dɔyɔyɔ le The nya voice le nya yi gblɔm mi le ya me. your salvation Eye and ɖeɖe your kpɔkpɔ le nya si ke deliverance. sem ne And le ya me. just said with a loud Ekplɔ voice, kple gbe sesẽ stand bena tsitre. upright on thy feet. Natsɔ ɖe afɔwo That's dzi. all. Evɔ Stand tsitre upright ɖe on thy feet. wo afɔ That's dzi. what I'm going to tell you Enya tonight. ke magblɔ ne wo hã wo fia sie ma. That's the declaration I bring to Nya you yi tonight. made That's ɖe the go na woe ma. good news I Nyanyue ya. have for Yi you ke meɖo na wo le tonight. fia You sie have nye ya. never walked and Eye mesu then azɔli kpɔ wa. I see you there. I Mele say, kpɔ wo stand me, wo hã upright kpɔ wo on me your ɖaa. feet. And Makplɔ na wo be maybe you are blind. tsitre. And I look at you Nenye be there. ŋkue gba na All woa. I'm going to do is to Makplɔ tell you na wo the kɔ bena word that came from heaven enya si for ke you. tso dziƒo va na Open woe ya. those blind Be eyes and ŋkuwo ne you will ʋu na o nakpɔ nu. see. Hallelujah. Cancer patient, that's what I come to tell you Nyama tonight. ƒe dzava kplɔ no That fia sia. cancer will dry up. Cancer ma ela miɔ le Any woagbe me. possibility, remember Nu yiwo that we katã are mate serving ma wɔ wa. the God of all possibilities. And so Awɛ he na said, se gɔme "Stand be upright on thy feet."
Mawu si ke gbɔ te mu anuwo katã lea eya gbɔ ne va ebe egblɔ be titre eye wotso kpo wotsɔ azɔli lɔna be amen eya tso kpo azɔ azɔli fiɛnsi ya eye akpɔ nu no mateŋu yo katã le agbewo mea wo katã le trɔ tu nuwɔwɔ le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme vovo ele dzi vovo tso aƒetɔ la gbɔa vovo ne va gbɔ le fiɛnsi ya ti ka wɔ mema ɖe Mawu yra bɔbɔ ta eye na mia ŋku gamea nye ya gamea sube ɖe aƒetɔ ne na ɖeɖe paa dabe Yesu ŋutɔ xe fea ɖe tawo bɔ ebe ame kake ayɔ aƒetɔ la be ŋkɔ la be woaɖee sia ame ne bɔbɔ ta ele dzi tsɔtsɔ ke tso aƒetɔ la gbɔa ele di be woaɖe fɔbubu yiwo katã le dzime na woa woaɖe dzo le fiɛnsi ya ele di be atrɔ zu ame yeye ŋutsu yeye nyɔnu yeye ŋutsu ma nyɔnu ma ɖekadze ma atrɔ zu mɔwo be via kɔ asi ma ɖeka ko ɖe dzi kake ne le o ebe ame ale si nu ke xɔe yama dzi se la ena ŋusẽwo la mɔnukpɔkpɔ ena gomekpɔkpɔ bena woatrɔ zu Mawu vi ŋutsuvi Mawu vi nyɔnuvi ame siwo katã kɔ yeƒe ŋkɔ la dzi se kɔ wɔ asi ɖeka ɖe dzi eye nanɔ gblɔe nɔgblɔ radio gbɔ Yesu me xɔ dziwo se Yesu me xɔ dziwo se be ne ku ɖe tanye be ne tsɔ ɖeɖe va nam nɔgblɔe radio gbɔ Yesu me xɔ dziwo se Yesu me xɔ dziwo se eye le radio gbɔa nɔvinye kɔ asi ɖe dzi ne pastor ne do gbe ɖa ɖe ta o kɔ asi ɖe dzi eye nàgblɔ be aƒetɔ Yesu medzi be naɖem medzi be nanam agbe yeye Yesu mele dzi be natsɔ ɖeɖe kpɔkpɔ nam ti kake ne lea kɔ asi ɖe dzi mato gbe ɖa ɖe ta o amen kɔ asi ɖe dzi ne mia ato gbe ɖa ɖe dzo fofo le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽa dzia meva le gbe dom ɖa ɖe ame sia ame ke kɔ asi ɖe dzi gaƒoƒo ya me be naɖe yewo la aƒetɔ wole dzi be nana yewo vovo wole dzi agbe mavɔ be woasu yewo si aƒetɔ ti me ke le trɔ ɖe ŋuti le fiɛnsi ya be naɖe yewoa do gbe ɖa be ɖeɖe kpɔkpɔ wa ne va na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me do gbe ɖa ɖe ame sia ame yi ke amenuveve wɔa amenuveve agbɔsɔsɔa medo gbe ɖa be amenuveve agbɔsɔsɔa ne ɖɔli kɔ ɖo be agbe me medo gbe ɖa be amenuveve ya yi ke va me yiwo katã kɔ gbe dzi gaƒoƒo ya mea medo gbe ɖa be agbe be tɔtrɔ ne ge ɖe wo dometɔ ɖe sia ɖe be agbe me ƒiƒlae Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔea ne ɖi ɖe asi ne woƒe dzi azɔ be azɔa wotrɔ zu Mawu viwo aƒetɔ akpenɔ be ne wɔe akpe be ne ɖe wo vɔ le Yesu ƒe ŋkɔa dzi nye do gbe ɖa le amen akpena mi. Our counselors there will come to you and very briefly we'll take some records and then I'll come to pray for those who need healing. We'll call on our pastor to help us. Mega jole radio gbɔ kpɔtɔnɔ mua gbɔ labe ma titi me la mo pa me atrɔ va ato gbe ɖa ɖe mia ta amen.
Miedo dza na o. Miedo dza na miame yiwo katã kɔ asi dzi le fiesia le radio gbɔ. Miame yiwo katã wɔ nyametsotso le fiesia bena Mawu ƒe amenuveve be tɔsisia na ɖɔli kɔ ɖe yewo ƒe agbe me ne yewo hã yewoakɔ agbɔsɔsɔa akpe na mi be fiesia miɔ tsatsa nyuitɔa. Tsatsa nyuitɔe ma ne wɔ eye gɔmekpɔkpɔ nyuitɔa ye kpɔm le fiesia. Azɔ nu ka na wɔ nye le nɔmba ɖewo yɔ ke kaƒoƒo ya me eye na ne nɔmbawo ne save ko la tsɔ alɔme kaƒomɔvi wa alo telefone wa na yɔ nɔmbawo si ɖeka zi ɖeka ale bena nɔvi nyuie ɖe woaxɔ le kame ne woate ŋu ana wo toƒoɖo si ke natsɔ de dɔwɔna be amenuveve ya magatso ɖakpɔ gbe ɖe le agbo me o. Abe aleke wodɔna pɔmpi vana ame ƒe aƒe mea eye pɔmpia nu metsona gbeɖegbeɖe oa nenema Mawu dza he amenuveve va agbo me le fiesia ye amenuveve be pɔmpi ma enu ma tso kpɔ gbe ɖe le agbo me o le Yesu ƒe ŋkɔme. Nɔmba woawoe nye +79 ɖekeo kple amene +9 kple +9 alo +79 +9 Dekeo kple amade. Français au 93 04 38 38. Alors 92 32 00 06. Because after you are saved, after your salvation, there is also part of salvation for you, which is healing of our fatal sicknesses. Nenye be amenuveve ke ɖe woagbe me vɔ ame kpɔ vɔ wolo luvɔ woe makpɔ ɖeɖe ele be nutsilawo kple ametsi blibo ŋutɔ katã hã Mawu na kasi wo eya ta nu nyuitɔ keke na wo na ɖokuiwo le fiesia enye be yɔ 93 04 Indicate your school 38 as a business person. Mention something Allo related to 92 that you can be identified 32 easily. And now we have 0 GSA. 0 We have 0 telephones. 6. Everyone almost always have it. Give us that your phone number. Through that, we can send messages to you. We can call you. We can advise you. Ete yɔ nɔmba And yɔ we zi can ɖeka zi help ɖeka. you to stand in the newfound faith. And you will continue to enjoy the salvation Ale of the bena Lord. nɔvi nyuitɔwo nɔvi lɔlɔtɔwo woaxɔ mi le kagodo To Jesus. Tonight, wana mi to ƒoɖo yi there ke will be tsea a ale be amenuveve ya special magatso special le program woagbe me kpɔ with you gbeɖe and for gbeɖe you. gbeɖe o. If you look back at the back of the field now, you have 93 a big tent over there. 04 We are going to congratulate 38 and we have 38. a launch hour Alors by 92 3 p.m. 32 in this venue. 0 We will 0 have time with you 0 to share with 6. you, to encourage Ne you, yɔ nɔmba yawo wa and to see how to build you up in lɔlɔtɔwo your axɔ le newfound kagodo faith. All bena over the other to ƒoɖo locations, yi ke try akpe ɖe quickly ŋuti o. to get their details. Eya As ta we are waiting yi for ke the miraculous prayer, ne wo ya vɔ la and me the gbakpɔ God of tso all gakpɔtɔ possibilities will meet kpɔtɔnɔ your needs rantia tonight kpɔ in Jesus' elabena name. nu yiwo Let's katã be praying, be believing kpɔ le God wɔwɔ le that woagbewo mea something you have Mawu been le waiting wɔ for, ge le the fiesi ya miracle you have been elabe waiting for, the Mawu healing gbɔ la and deliverance, wote mu wɔ opening nuwo of the eyes of katã the blind, hallelujah and lame that wote you mu are. wɔ nuwo You will walk katã tonight in Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔme. So, counselors, quickly do it as the leaders that have been appointed along with you. After you feel it, hand over so that we can quickly round up for the prayer No, of your gbedodoɖa ƒe miracle. nɔnɔme me Tonight, elabe madzidzi la nye le gbedoge ɖa le madzidzi me gbedoɖa ava eme ta kpɔtɔ nɔ gbedodoɖa ƒe nɔnɔme me azɔ eye
ebe yenye Mawu yi ke nye dɔmenyo katã ƒe Mawu. Mawu yi ke te ŋu wɔa nuwo katã. Egblɔ na mi le fiasia be eye nye Mawu yi ke nye dɔmenyotɔ na amewo katã. Eye yeƒe mlekpɔkpɔ egbagba ɖe yeƒe dɔwɔwɔwo katã dzi. Haleluya. Gaye dzi gblɔ bena yewɔ ame siwo vɔ̃na ye la ƒe dzidzi na wo. Esiawo ƒe ɣli kanɔ fifia o. Tɔ gbedodo ɖa be Mawu na se wo dodo. Mawu ne se wo gbedodo ɖa. Be Mawu ne se wo lidodo le fiasia. Tɔnɔ Matia gbɔ natɔ gbedodo ɖa. Be Yehowa se nye lidodo. Nu ka me tom ne le o. Dɔléle ka nya agba le dzi o. Nu ka le dzɔ le srɔ̃ɖeƒea o. Nu ka le dzɔ le viwo dzi o. Nu ka nye kaka me tom ne le o. Gbedodoɖa dzi. Yɔ Yehowa le fiasia. Ela se wo lidodo. Ebe ya esea. Ame siwo vɔ̃nɛ la ƒe ɣli. Woxɔ nanawo. Hallelujah. Yehowa axɔ na wo le fiasia. Yehowa la xɔ na ame aɖe le fiasia. Yehowa axɔ na wo le fiasia. As we are waiting for the prayer Le Yesu ƒe tonight, ŋkɔ me Mawu la xɔ na wo. servant of God is full Jehovah la with the xɔ na wo. power and anointing to break every Amenuvela yoke tonight. axɔ na wo. And you will not go home the same Dziɖula tonight in axɔ na Jesus' wo. name. Le I Yesu believe you are Kristo praying. ƒe ŋkɔ me. Pray and believe Yɔe that be God Yehowa of heaven, xɔ nam. God of all possibility, Elabena tonight gbɔwo la will be wote my mu night. wɔa nu I sia will not nu. go on Hallelujah. with this challenge, Wote with mu wɔa nu this sia nu. sickness, with this problem Naneke mele that ko have me been wɔna le facing Mawu me. ya gbɔ o. We saw Hey. our beloved brother give Míaƒe a Mawu testimony agbɔa wote how mu the wɔa Lord nu sia delivered nu. him Kaxa of ɖe kpekpe, problems of koki 10 ɖe kpekpe, years. agba sia Your agba, own mateŋui ɖe 2 kpekpe. years, Míaƒe Mawu 20 agbɔa years, owɔnɛ. any numbers of Hallelujah. years. You give them Eya here gbɔa tonight in wote mu wɔa nu Jesus' sia name. nu yiwo bokɔwo mete Can I wɔ. hear bigger Nu yi ke amen? ye Lord. etsɔ ɖi tsa to If you teƒe are teƒewo. Dɔkitawo mete wɔna o. Apakalawo mete I'm wɔna o waiting la. for you. Míaƒe Mawu agbɔa wote mu wɔa sia nu. Okay. One Wote mu is wɔa there, nuwo katã. both of these Le sides, míaƒe Mawu agbɔ. by my left hand. Naneke ƒe wɔwɔ mesese ne akpa o. I'm waiting. Gbedodoɖa dzi anɔ Okay. yɔe. That one I finished. What of here? We are waiting for you. Do quick and be fast. If you finish, hand over, please. Don't keep it, Betodora. please. We'll work Gbedodoɖa. on it even tonight. Thank you. Gbedodoɖa dzi. Over there. Elabe madzidzi la Mawu ƒe ame atrɔ gbɔna. Amen. Amen. Can I hear bigger amen? Ela trɔ va la va to gbe We are ɖa. now inviting Ye nu yi our ke Father in the mate Lord, ma wɔ oa. the convener Ya of amewo this mete program, wɔna o oa. to pray for Wotrɔ our ya. needs Ha. and expect Enane something kpɔ to ge. happen in our Nane life dzɔdzɔ tonight. ge. You are welcome. sir. Mawu le wɔ ge na. Let's welcome as we stand up and expect our miracle. Praise the Lord. Hallelujah. Gabriel said, praise Ne the ela Lord. fi ma gblɔ na megbe hallelujah. Miracle has arrived. Nukunua eva ɖo gbɔwò bɔ. Whatever is the problem, Nu the kake nye challenge, kaka. the sickness, the Dɔlelea, pain, vevesesea, lay your hand wo ya there, da asi ɖe and afi ma raise up the ko. other hand. Na da kɔ asi ɖeka ɖe The dzi. name of the Dɔlelea be ŋkɔ mele veve ɖe o. Yesu ƒe ŋkɔa le veve ɖe. will cancel Yesu ƒe ŋkɔa aɖe all the dɔlelea yokes dzo. of the devil Agbã out of your life. in bonsam be Jesus' name. kɔkutiwo katã ɖa le kɔ na o.
Le Yesu ƒe ŋkɔme. Do nui. Be Yesu ƒe ŋkɔa. Ŋusẽ le me. Menye dɔléle wɔƒe ŋkɔ. Kwati ɖeka ɖe dzi. Eye ne be ne se amen kpɔtsia ko la. Egɔme nye be eva me vɔ. Azɔ nya do gbe ɖa fofo. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Minye bena enye Mawu ŋusẽwo katã tɔ. Wotsi le wo katã ƒe Mawu. Eye gbɔwo la, wote mu wɔ nuwo katã. Mawu me do gbe ɖa. Míeva eye wo dukɔ ya kɔ asi dzi le radioa gbɔ. Wole kpɔ mɔ be nakasi yewo. Mawu ye kasi ame sia ame le radioa gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Nu kake anye dɔlélia be ŋkɔ. Nu kake anye woƒe dɔxɔlamenuawo. Aƒetɔ menye be kaka ƒe ŋkɔ mele veve ɖe o. Yesu ƒe ŋkɔme nu sia le. Medo gbe ɖa be le Yesu ƒe ŋkɔmea. Kaka ma, dɔléle ma, lãmegbegblẽ ma. Medo gbe ɖa be Yesu ƒe ŋkɔa ne tsitre. Ne mate ŋu yo nu le ame ma ƒe agbe me. Be xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Na xɔ katutu le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ nye bena wo ŋkɔ eƒo ta na ŋkɔwo katã. Eye nu kake la nye vevesesea kaka be ŋkɔ hã. Medo gbe ɖa be le Yesu ƒe ŋkɔmea. Kaka ma katã ne dze klo le saya me. Mede gbeƒã dɔyɔyɔ na ame sia ame. Katutu ne na ame sia ame. Vovokpɔkpɔ ne na ame sia ame. Medo gbe ɖa be woahaya, woakpɔ vovo le Yesu ƒe ŋkɔme. Vovo meda akpenɔ be ewɔe vɔ la. Yesu ƒe ŋkɔa medo akponuwɔwɔ o. Medo gbe ɖa be do kpedzi na ame sia ame ƒe agbe me. Le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽa dzi. Medo gbe ɖa le eva me. Mebe eva me vɔ. Do ɖokui kpɔ. Nakpɔ be nukunu ɖe dzɔ. Nukunu ɖe dzɔ. Nukunu ɖe dzɔ le fiesia le radioa gbɔ. Nukunu ɖe dzɔ le agbo me. Nukunu ɖe dzɔ le aƒea me. Nane dzɔ ƒeƒle, nane dzɔ, nane dzɔ, nane dzɔ, nane dzɔ. Nukana wɔ, nukana wɔ. Gblɔna be aleluya. Awo nye mele se o ɖe. Gagblɔna ke be aleluya. Awo nye mele hasem o. Gagblɔna ke be aleluya. Azɔ ne ma sia ɖe. Ne ma sia ɖe. Yɔ bla sheke vɔtɔ. Ɖeke o kple ame ne. Blatɔ vɔ nyi, blatɔ vɔ nyi. Amase, d'Astedia à Yapima, 93 04 38 38. Alors 92 32 00 06. Et n'a pas dit Alléluia. Le téléphone a dit, il n'y a qu'à tenir quoi tu dis. Mais il y a un an faux. Rwanda be aklolidoma fort. Un nabena diabète ma cho. Un nabena poube tolelema atema ponu nuit d'azon. Un couteau na wazon. Nenye papa la ferme en titre dans son lit. Des tensions, playboy, dans les cas. Et je suis pas comme un titre. Dans son lit. Aboma. Akpedo me bon. Le Yesu Christo peut comme Maou yeketen wanuo kata ewevo ni kena wo kwenye be na cho téléphone ayo 93 04 38 38 92 32 0 0 06. Nous pouvons tout volo et tout la ferme vol. Que nous n'avons pas ou d'assédédi les pièces à Maou et Yirao. While we are waiting for here at the Alpha location, the Lord is working also the mighty way in various locations, in various places, in the life of all our brethren that are connected online.
Now there are testimony already there, and we want to start from there. Online testimonies now. My name is Rhoda David. Nkonyenye I'm Rhoda. 59 years Mama old. pabla ton pour shike. This problem that make me to testify Kakaya is ikena meledi about dasia. 40 years ago now. Pabla I ne had this problem sombai. since 1982. Ba lo pare ka And akpara pare kabla during this shike. program, Plan de bo Supernatural le Border Crusade in Taraba State, Kalaba when Pastor pe Kumuyi preached, do me ke paso kumo ikloma unya. and coming to prayer, he said that anybody with short legs Ba me sia me should ke stretch his legs. for the ka Even poku if you na are no sitting, bia. to sleep, sit on the floor straight and Ebe stretch your legs. ame afovelia ne do ba so pakole velia. Everything will grow out. Eye ebe afo aso Then, where I pakole was velia. the person Pike mananyi do. I stretched my legs towards the front of the chair. Me do afo the karen ko. I got my healing. Ebo to gbeda ba kwa o nkunye kwe bebe Do you o know that you got your healing in this crusade? America ko to dambe o. You maybe never know. Mama Your leg enya is be straight. oyodo afo It's ajoy. not as before. Afo ajoy. I say yes. Maybe The Lord has yes. done it. Apeto wena. Hey. Yesu lolo. Apeto le nu kan om le juta. Eye mi de na se didio sem. Azomnya anamnya de Kaduna. Ase dase de bubu la pima. Praise the Lord. Kafuna mau. Sir, name is Audu Awajima. I am Oyo a na be medical aoju. personnel. Awajina menye Throughout the dokita. GCK crusade, Le GCK pe dodo ya mea. Apetola ekpo mblani na me kedeo. Christina here, Sister Christina one of the beneficiaries, nye gomekpɔlawo the mawo ƒe blood source dɔmenyo that ƒe God yayra distributed. ƒe gomekpɔlawo dometɔ ɖeka 10 years of visual impairment. megakpɔna nu eƒe ewuwo ya. At the Divine Connection Crusade held last 5 years history of leg pain. Afɔnɔ vem hã ƒe atɔ ya Also, dɔléle mɔ she has katã suffered Yesu severe neck ɖe pain. wo katã dzo ekɔ hã dona ƒo nɛ Prayers of ye to Mawu ƒe Pastor amea Kumuyi Pastor as the judge W concluded Dr. Efwe Kumoyi triumphant state. nyɔnu ya gaxɔ hã ƒe dɔyɔyɔ ne ɖi asi mía katã míase. Oyɔna be Sister Christiana Togo. Elle est Kaduna. Meta kpe ɖe Mawu ɖa le ke o na me vo le lãmesẽnyawo me. Eƒe va yia ƒe ɖoɖoawo mea le dzinu adea mea. Gbemagbea wowɔ ɖoɖo nam be mava yi ɖe dɔnɔkɔdzi gã le Kaduna. Menɔ kɔdzi yi ƒe ewuwo ya. Eye gbemagbea dɔkita be mava yewoawɔ dɔ ɖe ŋkubia. Gbemagbea nye nɔ ɖoɖoawo wɔm. Egbe ne Mawu be ɖi. Medzi be dɔkitawo na wɔ dɔ ɖe ŋkubia dzi o. Ebe Mawu wo ŋutɔ to ɖeka wɔ kple Mawu ƒe ɖoɖo ya mea. Wo ŋutɔ na wɔ dɔ ɖe ŋkubia dzi nam. Mɔƒa mea gblɔ be woada asi ɖeka ɖe ɖusi ƒe ŋkua nye nɔve nye meda asi ɖe dzi. Yo to gbe ɖa vɔa. Eto na vinye be ne kpɔ be
Mama numa yi ke kpɔn ŋku na wa enua me gali olo ebe ma wɔ me gatrɔ yi kɔndzi dɔkita kpɔm be o madame ke dzɔ le ŋkua dzi na o enua ŋgale ŋkua dzi ke o ɖe wa ŋkua dzi kɔe hallelujah ma wɔ nam dateɖiɖi velia yenye dziɖuɖu ƒe ŋusẽ alo ŋusẽ ke ɖu atsi na mi kusi fɔ nɔ fem to ƒe atɔ̃woe ya mebla nɛ dɔnɛ kple dɔmi vovovowo tsaƒetsaƒe ƒe dɔ yiwo nyemenya o akpe ne Mawu be dziɖuɖu ƒe ŋusẽa ena be afɔnya exɔ dɔyɔyɔ eto hã ɖeka nɔ ɖum eye Mawu yɔ dɔm akpe ne Mawu meda kpe na Mawu ɖe GCK ƒe ɖoɖo ya medo gbe ɖe be nyaƒe mɔkpɔkpɔa manye dzodzro lo le Yesu ƒe ŋkɔ me nyagatrɔ egbea ana miaƒe ŋkɔnɔla afi miagase ɖateɖiɖi wa te ƒeƒãɖeɖe vevi yawo Mawu le godo ge Mawu dɔwɔlawo alɔŋdɔwɔlawo katã kple dɔwɔlawo katã tso ha vovovowo me le ɖoɖo ya me. All workers, all churches, and the Lord is going to Aƒetɔa le mia sraga gbɔ ati mia gbɔ etsɔ xoxoa ga ate xoxoa ɖoɖo ya adze egɔme. So after this, from 5 p.m. on Saturday, special. So, all you, the secondary. Ɖoɖo le me va ge le memle agbe na sɔhɛwo katã kpakple sɔhɛwo ƒe hatsotsowo vovovowo kɔledziwo sukɔkɔwo wo katã woakpɔ gome le ɖeke ƒe ɖoɖo tɔxɛ ya me le memli ɖagbe ma eye nya be pastor Mawu le ezake ayra mi le ɖeke ƒe ɖoɖoa me. Gbɔna be amen. Míagase ɖaseɖiɖi bubuwo. Míase ɖaseɖiɖi gbãtɔ. You tell us your name,
Naminko Pine Choa le Nuinye Kukia le Toyi Kemau Wala Gomi. Let's have the worship song from our orchestra and the singers. Join in the singing. Our God is a God of miracles. Be mau wenye nukunu pe mau wenye alpha ble omega wenye nukunu pe mau wenye nukunu pe mau wenye nukunu pe mau wenye alpha ble omega wenye nukunu pe mau wenye nukunu pe mau wenye alpha ble omega wenye nukunu pe mau. Amen. Nyapa mau nye nukunu pe mau. Nya seta sididi de doyo mau wonamia. Aga kpotano todo kyo pone. Uhan wana mono popo. Nena na nunya se uhan wo. Da sididi ya wo. Bonambe amen. Yes, the testifier here. Wakafumao. Oyonambe Esther Okoye. Madida se. Testimony of what God has done for me. Entoyi ni ma wonam. Global crusade titled Complete Dominion. Le tidudu pokpo. Tidudu blibo pokpo. Pe dodo imi o ba yime. But I just woke up. But the camera phone. During the day, I felt something like pain on my leg. On my Comme on peut sembler du si fort mais. So before I know it, I Oh, started feeling pain. Dieu boy comme culvire l'eau. Ah bon. I don't know what to do. Pepe So pain on my leg. So the following day, Ah bon. the thing developed to Kaka nou another ke thing, kwa. it turned to A another fois thing trop zu completely. nou boubou to I croix. don't know what to do. I was praying Menyale wa o. upon God. Beto So da. after I went to the hospital, Va y so when konji. they saw it, Yo kwe kaka. did some vision, On la did chike de so o. many things. But instead of it, my problem getting better, Kake. it was Mele it nyonyon nan got croix. worse. So when I Ko came gano back, ga dom de I ji. keep calling doctor, they keep attending to me. No rekita oyom. O ba kpeli nchi kake a. The leg Aglo. something A fois va le vovo. So somebody invited me for a program, tell me about the Amade program kwem. or this program. Va So I takpe ya me. attended the second day. Ye me va. third day. Nkeke When velia daddy yi kenye was fida de praying, kpe. he said we should put our hand Pastor where benya we are. da si da fi ke le femia. Lift the other Novio. one up. Kwasi de ka di my da faith, for de I ka. Tasi de ka da de. lay my hand there. Afuaji. Raise the other one up. I pray, he prayed. After the last prayer, he Yo said, to "It gbeda is ko done." tia vo a gbo be So e fa me. immediately, I didn't feel any Enu pain. make a I was ni me feeling senane the ko way I meno was yi. walking. So I Va moved le meno so so ma. completely. A zoli nya cha tro. I didn't know that the miracle had taken place. The only thing I noticed after is that the pain was No no come longer nya ko be there. a be be se sia me gale o la. Me ve mla yinu ke a. Va pa fwa. Me kpo be a fwa ntete akata lo ko bu la fwa. Me tone sonye be pa fwa da la. Nu yi ke mi kpo ko yin be. Nu tete a fo vovo aka enu yo le agbazi akata yi le vovo a. Lo ko nu kata a fwa zro. Oh. Mau me de mo be tonya wa ba han pe vana mu. Mau konam. Mau ike wo ya nama.
awɔ ne miɔ hã le Yesu ƒe ŋkɔme. Míaƒe mɔkpɔkpɔwo katã le takpekpea mea, Aƒetɔ awɔe na ame sia ame ɖeka le Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. Dziɖuɖu blibo kpɔkpɔ to Kristo dzi ƒe ɖoɖo ya mee. Mawu yɔ dɔ mía nɔvia eye ba foa kpɔ gbedada. God is a God of miracles. Instantaneous, not gradually, instantaneous. Eya Mawu wɔ ne nɔvia zi ɖeka. Hã le nukunua xɔ ge enumakease ɖi la velia. Kpɔnyitɔ Esther Omoru tɔn kwasira tɔn we ava yia. Enu na gbe ɖo afi ɖuna nu. Evɔ me nugbea ɖu nu ko ama tsitre Me yi kɔndzia be api le ƒodo me. Enu atikea vɔa vevesesia kpɔtɔ le dzi. Kaka va na be me va trɔ nuɖuɖu nyo hã me nɔ te. Kpɔkpɔ nye si tɔ gake mele yim kura o. Egbea me be ma nɔ te kaka program ɖoɖo ya na kpɔ me vava. Nye be Mawu la ayɔ dɔ. Osam dzi be yava kɔkɔ ye be ya ɖe be fewo dogo. Ga tɔmɔ mea gbɔgbɔ va tsi ƒo nam. Va le gbɔgbɔ tsi ƒo nam me be wo kaba kɔm se kɔndzi. Dɔkita me va ɖo kɔndzia be ya do ŋkpɔ. Me va xɔ do ŋtsia. Meto ne be wo ke mega tsɔ dɔ. Ma yi ɖe gbedoɖaƒe. Emegbea me va xɔ do ŋtsia. Meto na enɔnye be megava ne yɔ ame ɖeke be lãmegble molo game nɔviwo. Ewɔ mo ya. Ke pastor tɔmɔ nya gbɔgblɔa. Le kɔ be agbe ɖe le ge ɖe menye, agbe le ge ɖe menye. Yo do gbe ɖa vɔa. Eba fi ke le ve mia da si ɖe afi ma. Vinyowo katã nya nu me tom me lea. Yo do gbe ɖa vɔa. Vevesese yo katã o bu le lãme nam. Ye gbɔgbɔ nya trɔ gbɔ va nyuie ɖe. Our sister suffered from acute septic ulcer disease, complications affecting her liver, respiratory system. At the prayer of the man of God, this Lord touched her, both the ulcer and the complication of it affecting her breathing, everything continue. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lord. Praise the living Jesus. Hallelujah. My name is James. Kon nyenye James. I'm a student of Federal University of
hail from. Mecho Abuja. Let me go straight to my testimony. La sidi di nya nye be For me to be here today, be nya ha me ve gbe a mo ba me no beve I went through. I mean, it's a long story though, but it's a miracle I'm here. I mean, nukunu when onye the be me fact ba that you are tepe ya here and you have a faith, it's a miracle. Indeed, it's a miracle. nukunu ye So my main testimony is for a few months now, over 3 jinu months, I've been atodo ba having ya here with me. ali It's ko very cho simple. In fact, I've ali been driving, cho I will drive, and I drive and come back. My knees be killing me. When I lie down, ne all I me want is to kumo lie kaka down gbo and ba back because the feeling was ni ma te killing me. na na nyi o pe I heard from alinye people and alinye they're me like, to hey, na this moro be man, come on, it's like, it doesn't work amo with me. be So ma was sport bo medications, a I've done a lot of things, me na but chike o the eglo pain persists. be But testia when me I le came nam here, mo I came here, me something va different happened to me. de At cho first, I know for a very long time now, I couldn't stand for about 20 ni ma te to te without mi maybe ti leaning on something plave or maybe de sitting down. chiteru But ike ni I ma te see ma that agbade nu from ti o opening prayers bo nye until ya va to after te cho they healed, I mean, until after they finished comme healing jetia me, it was a miracle, not by my own doing. And bado today, I want to assure you that if nuwa you are here, God of all possibilities, ma wi kete wa the nu same si God that anua did it for me e will do it wenam for you. e me haya e super come Believe, you believe, shout a louder ne amen. kwesi agbona be amen Praise the Lord. Brother, said that God on him, man of God, and is perfectly God. And they are keep Amen. praying and our affliction appear from his side. Heavy and strong, go for your joint. au le wom ne ha la pike ne le da le super come Praise the Lord. kafu ne ma o His name is Emmanuel yen Aisha. kweto de vien kweto Emmanuel e kpelibo la pa de ka ma te ko afo kple Side as well. abo me ga te na chi o afo ha me ga te na chi o Lord. cha me kpo na nu ya te kpo nu This young boy that was accused of killing conditions at time this night. He had the partial stroke that affected both the right hand, right el a pa de ka chuchu ne well. e me ga te kpo na ha nyi o ma u dakpe le de vi And the anti right and the eyes now it can see very afo well. Can you abo lift up your hand? nkwo Can you lift up your leg? Put Praise your the hands together for Lord. Jesus. Hallelujah. How many fingers are there? Say it again. How many are there? The Lord has done it. Put your hands together for Jesus. Triple blessing. Eye healed, hand healed, leg healed. Tonight, you receive all your miracles in Jesus' name.
Maunyo Yehowa maunyo. Dukɔ katã ɖi ɖe ase be maunyo. Maunyo Yehowa maunyo. We go online now to listen to more testimony. Nega se da se di bubu le tuta. The Lord is doing great things, and we are seeing the power of God solving all problems and possibilities Mau pe nu se le redonti bana amewo do be xaxawo katã me. We have this testimony coming from Semen. This man Da se di tso seme. was paralyzed. Ŋutsua tutu ti teƒe ɖeka. Imɔ ƒe amea do gbe ɖa. Tɔxɛ ɖea. Ame kpɔtia la. Etsitre. Eye wòtɔ zɔzɔ. Nyɔnu aɖe hã akplolui dɔnɔ ŋƒodom nɛ le Malanville. Imɔ ƒe amea do gbe ɖa vɔ la. Eʋu yi ke kɔna le ŋutia, doa le ŋutia, eʋu kɔkɔa nu tso. Ye wokɔ dɔyɔyɔ. Mi gale se dasedibu tso River State le Port Harcourt. Ekpɔ be nu ɖe va le te, ɖe va lɔ ta. Enua le ɖu ebe fetsu. Kaɖome nua dzona va. Megbea ɖɔkita kpɔe be nane mele yiyim nyuie o. Ezã agbaze me be atike vovovowo gake yi wòse yoƒo nyanyui kaka ƒe ɖoɖo ya le dziɖuɖu ƒe ŋusẽ ƒe ɖoɖo me la, si ɖɔkitawo be ɖo ŋuti me le na woa, Mawu takpe le nyɔnu ya. Egbe eƒe alɔwo kple alɔviwo katã wokpɔ dɔyɔyɔ. We are going to see the picture of how the hand was. Míakpɔ ale ke alɔvia nɔ tsã kple yiwo do gbe ɖa vɔa, ale yi alɔvia Mawu ga trɔe. Nu ya dɔkita mate wɔ, Mawu ya wɔe. Nyɔnuvi nyɔnua azɔ eƒo. Míakplɔ mi tsɔ ɖe Cross River le Nigeria. Hallelujah. Oyɔna be Meribi Joseph le Cross River. Va ɖi ɖase ɖe Mawu ƒe dɔmenyo. Ɖevia me kɔkɔ ɖe alɔme anye ɖase ɖiɖi. Me dzivi gbãtɔ megbea efu va ge nam. Megbe ko do nu masɔmasɔ ɖewo va le do mo ɖo ɖa. Wo yi ke miɔ GCK be ɖoɖoa le Kalaba va yia. Mebia Mawu be nenam vi ye Mawu srãm kpɔ. Dzinu tɔ̃ le takpekpe ŋgbedome la. Me yi kɔndzi kpɔ be wotom kpɔ be mefɔ fu. Eye Mawu srãm kpɔ me dzi ɖevia nukunutɔe. Eya ta metsɔ ŋuti kɔkɔe na Mawu lo. And now we'll take you to Kano State. Nega kplɔ mi tsɔ Kano, Nigeria ƒe dziehe godzi. Menye Madame Beatrice. I would like to thank God for the wonderful thing I've done in my life. Matakpene mɔri ŋdɔ nyuie wo ma wɔ nam. Typhoid and malaria, I don't know if when I was taken to the hospital, I was in a coma for 4 days. Diabetes don't pull nam. I refused that I'm not. Eye diabete awɔ kaka va na be nyɔnu gate kpɔna nu nyuie ɖe o.
mele kpɔmɔ na mawu be mawu ne kasim ne ma haya. Takpekpe gbãtɔ yi ke mi le Ondo. Gbemagbe ya mawu kasi ye ŋkunyawo tɔ nukpɔkpɔ. Tsɔ tsitsia ƒi va vɔ yewoa do gbe ɖa me de tsitsia da ɖi da asi ɖe ŋkuvia dzi. Wodo gbe ɖa eye ŋkunya mawu kasi me tɔ nukpɔkpɔ. Gakpe ne mawu de ale wo dagbe nye ŋtsi. Hafi nya gatrɔ ayi ɖe nyanyui kaka be teƒe yi wole ɖoɖoa wɔm lea le kaka Senegal. Eƒe 11 ya megatem nɔvi ya megatem bɔna nyui ɖe o. Enye na kakakakakaka la budo ɖokui. Bon. Le dziseke be ɖoɖoawo mea mawu gakpe le ŋtsi. Eya yi ke megate ŋu le na tsifafa oa ele tsifafa eye xaxa ɖeke ŋutɔ meva me o be kpɔ dɔyɔyɔ. 11 years pneumonia gone and gone forever without return to the state of affairs. Believe God for your own miracles. God, who has done Mawu le all nukunu that, na amewo will do yours for you as well in no Jesus' hã ne name. xɔ ya All me of dzi us se la here, let's awɔ expect nukunu more miracles, more gãwo blessings. no We hã have the wo orchestra, then we'll agbeme. take the next testifier from here. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Let's listen to the next testifier. Ne ba se la se ɖeɖi bubu. Praise my God, Jesus. Praise God of me. I want to thank God so much. Ma da kpe ɖe mawu. God is to take people for this. Mawu wɔ nuteƒe na fiawo. I really thank God for how God visits me and my son. Da kpe ɖe mawu ɖe ale yi mawu sra mi kpɔ le fiasia. Glorified in Jesus' name. Praise the Lord. This boy is suffering for a lot of years, a month now. Dzinu ɖeka ya. Serious pain in habit. As we come this week, we say, this Ɖevi ya le se veve ale gbegbe. one
what your feeling is going to do. I said, in the name of God, they repent. In Jesus' name. Ye yo to gbeda. Praise the Lord. My name is David Omega. I Nko thank tanyi God David. to have God as being Mawu yɔdɔ. ear pain. Eto duna ma le gbegbe mawu yɔdɔm lo. From severe ear pain. Anytime I touch my ear, I will feel so much pain in my ear. 1 month ago, I had pain in my ear. But now, as a prayer of the man of God, I got my healing. Praise Mo pa me the to Lord. gbeda vola. Hallelujah. Yesu yɔdɔm lo. Permanent in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Our young man was suffering from acute anxiety, which is an of the ear, not part of it. Just hearing, very, very painful. But just your testimony, so that whether it's hearing and truly please, will disappear. Yeah, very well. It's a great miracle. Praise the Lord. Hallelujah. Great miracle. Pediment removed. The inflammation removed. Now pain gone. Hearing restored. Give a clap offering to the great healer, our Savior. Na pwasi kpesese ɖeka ne míaƒe tɔ Yesu Kristo. Eya yi ke nye dɔyɔla gãtɔ. Rise up and sing together. Have a God who never fails. Rise up and sing together. Metrona wo, gbede o. Metrona wo, maula signé. Metrona wo, maula signé. Metrona wo, metrona wo, metrona wo, gbede o. Maula signé, metrona wo, maula signé la, metrona wo, metrona wo, metrona wo, gbede o. Metrona wo, metrona wo, metrona wo, metrona wo. Amen. Our God never fails. And he will never fail. He can never fail. He's the God of all possibilities. Remember, tomorrow the program continues. Doa yeji ndikanyi gantre chuchuchu. At Chantanga, along this road, to your right hand side. If you don't know, just ask the director. Prepare all the professionals, all the ministers of God, the workers in various churches and denominations. God expects you to be there to receive great, great miracles of the teaching that transforms life, that empowers, that strengthens, and that brings fullness of anointing and power to succeed in life and to succeed in ministry. God will visit us and bless us richly in Jesus' name. In the evening, tomorrow again, 5 p.m. Echo fiensira gaton hohoa dodoa agache gome ta kpeamo eye nomo kpɔkpɔ me mawu la awɔ nukunu na o gaƒoƒo ya míakatã míada kpe ne mawu míatsɔ bubu ne mawu de dɔ gãgã yiwo gɔme mawu dze le mía dome le nutete gãgãwo yiwo mawu dɔli kɔ ɖe amewo ƒe agbe dzi le fiensia míato akpedada nɛ ɖe ame yiwo katã wòzã vevietɔ yiƒe subɔla yi ke ŋuti si ke be simenɔla pastor dr WF. Kumoyi míada kpe ɖe mawo ɖe yayra yiwo katã wodɔli kɔ ɖe mía dzi ɖe dukɔwo dzi míagato gbe ɖa be mawu gaɖɔli fu nɛ gaɖɔli ŋusẽ ɖe yeye
Feeling Mawu anew. Feeling nusɛn afresh. na Use him yɔɛ again. nusɛn ne dɔɛ Pray. na Let ɔnkyi everybody kɔkɔe pray. That the Yesu Lord will Kristo visit ƒe us ŋkɔme. in a more Mawu ne gava sra mi wonderful kpɔ way. The tɔxɛ greater measure. Even as we le continue in this eye program, ke mianɔ ɖoɖo we ya will be getting dzi greater yim and greater, le more and more Yesu miracles Kristo for ƒe us. ŋkɔme. Let's pray. Nya do gbe ɖa In le Jesus' mighty Yesu name we ƒe ŋkɔ pray. dzi míedo gbe ɖa le. Heavenly Father, we give you Dziƒoƒoƒo glory, we give míetsɔ you ŋtsi praise. kɔkɔe kple We bubu worship and katã na wo adore you míesubɔ wo for making this ɖe program ewɔe possible be and ɖoɖo for ya tem making va me salvation eye na be possible, ɖeɖe for seeing tem us, su for making nu restoration vɔ̃ wɔlawo possible, si for be backsliders, megbedelawo for kpɔ making healing, ɖɔɖɔɖo deliverance possible, for dɔyɔyɔ all vana that have received. dɔnɔwo We give you glory, míetsɔ we give ŋtsi you praise, kɔkɔe for you are the God of all elabe possibilities. wònye Mawu yi Be ke gbɔ exalted forever wote in mu wɔ nuwo Jesus' katã name. le Yesu We ƒe commit ŋkɔme. your servant, Ne gãtsɔ wo subɔla de asi wo pastor me in your hands, tsɔ nye be pastor de Lord, you asi wo me have be listened tonight. aƒetɔ We pray you receive him le yi more, ke and you le receive zẽa him, gaɖɔli revive him more and ƒu more, nɛ prepare him, and use gayɔe him more and gatsi more ɖe in ɖo Jesus' tɔxɛ ɖe name. atsɔ ƒe Renew him, kekea revive him, use him more eye to gazẽ bring more kple blessings to our lives in nusẽ Jesus' name. wòahe yayra gãgã As we vanya go, ƒe Lord, go agbedzi with si us. míatse mɔ azɔ fofo Glorify your name. tse ŋkɔ na mí Thank you, Lord, for the akpe answer. na wo ɖe ɖo ŋutia ta Jesus' le Yesu mighty ƒe ŋkɔ name sesẽ ma we dzi pray. mído gbe ɖa le. And amen. Amen. Tell the person next to you. Gbe na nɔviwo ye le axadame nɔ be tomorrow for more etsɔa blessings. va na yayra bubuwo xɔxɔ. All of us will be here and will receive more blessings in Jesus' name. Remember to invite others, send them text, send them WhatsApp and through your social media. Invite them, let them come and be partakers of the blessing of God. God bless you.